bằng chép chỉ cho tơ ốt cơ sa cơ chỉ đờ ngàn in tin hai đờ itu mui awu ngà min cơ ya shi sơ Krista itu mui bang ti roho we ashina lúc quy châu hỏi ra Hebron termilu Krista we bang itum akasadu awi pilang citan kejida shung laga mang la we bang chef sam bang kavai pudu mang la keter na odram ngatasa itu mui bangti roho we ashina itu li lokwi jahai ra Hebron termilu Krista we bang matan tu pun shaudu ugli mate ke kui masala nintong da mang la cơ terwi lang talan sinaji ame mang ali kui pada rin para Krista itu mui bangti roho we ashina itum li lokwi chao hai ra Hebron termilu Krista kalavare shibing we Luka mashan we rai the marikam we Kanga chilang kaso horser hai laga Matan tu pena ya shong li pam lakra Krista itu mui bangti roho we ashina itu li lokwi chao hai ra Hebron termilu
Chawaya. Kiriglet ni mapuje so tu ni je o moi ango initsmi we society Jesami Baptist Church
women society ni mapa hashe ni pongo zo ke dewe athu ni je so wuli ki de ango milimi go me du program halu hi atso ko khajwe program halu hi zichi da hini so zani ango ga kasmi pi ango katam pi go hedzba mapa hashe ni pongo zo mo mdzba o katsa zo mege ga kas puni te kia nongo we mi je go ki hedz go we me ka tini ango church ni li kho tiglets ni nyatoni li kho tiglets ni fifth anniversary ni uminge lo ni u ka tsg lo ango mi gilele hi dije go la apute ke de ila moi dije otun mege pushia then arengo be humege amku huye milimigo me dun he program ni te mudze oji ni ka dabaso mo mege ango ka ti 25th anniversary ni hi mupug leji arengo khe mupuneji ni ni ango sonumi lokholeri sozutsaga hu ga hera so ango we minge ni buvuni ki be ni hi zomni ango medu thuni o ni zani ango agele so ke program go ko so hadiji ni ini moji tsde chida so nen katsawe behui tsok khojwe program ni tslo ka thabani sahale so conduct sahale so kuso hada jiga no remi go milimi go no medu hemsimze jazi de gi anya puso kirkilet ni mloshia kashia Psalms 119 verse 90 Psalms number 119 Verse 90, your faithfulness continues through all generations. You established the earth and it endures. Joyous greetings to the congregation in the name of our Lord Savior Jesus Christ. On this special day, the 24th of April 2023, as we celebrate the 75th anniversary of the Women's Society, Jesami Baptist Church. To all the special invitees, it is indeed a great pleasure and a blessing to have you with us on this day of jubilation and celebration of God's faithfulness towards Women's Society, Jesami Baptist Church. This celebration gives us more reason to thank God for the pioneers who had the vision from God, listened to his call and obeyed his call to sow the seeds of Christianity in the village. We remember and acknowledge every women leader, both past and present, for their commitment towards nurturing and building the society. The society is where it is today only and because of their selfless contribution and dedication. We will remain ever grateful to all our leaders. Now we will proceed with the program. My name is Tekewetso Luweza, and I will lead you through the program. Monolith Unveiler, Mrs. Miselo Luweza, former executive member, JBC Women's Society. And with this, I will invite the Jubilee Choir to lead us in singing Kokorumla number 321. Kokorumla number 321. And right after this, I will also invite Mr. Nicolo Chido, Assistant Pastor, Jesami Baptist Church, to pronounce the invocation. Vai valeu,
nada nalai tak tak wira Kristalika yashida shika samangana Ingarai nipi kavau chinganalu Kristawisho lawi mai ngare unglaka Ngakar twida vaulu kamashunga twiji Kristalika yashida ali sochi kata Ye kavai valu Ye kavai valu Kashina china vauli Awi twinganada Ngale tapta kwira Kristalika yashida shika samangana Ocheka lechi Jishu peli haira Krista mangwe yang tita Mahor hai mara O gutwi we apam Sing chong bukta Kari awe Rai pao hinga yo vaseranu Ye kavai balu Ye kavai balu China Vauli Awi Dringanada Malay Takta Kwira Kristalika Yashika Shika Samangana Siasase Katsri Mapu Noni Jasame Baptist Church where Women's Society Coalition Mufo Hasani Pomu Sodeju Amni Otsoko Kadeju Balu Kukuda No Amis Quavotsi Paso Amin program Goi Sedebera Jubilee Soko Kadeji No Zezo Amisoko Kumlo Ide No Zezo Amiso Tuni Lomede No Zezo Amiso Nuapo Kemloide Ami Sahada Ami Kiglazo Tokegso No Amisu Kavotsani Amisoko Kojua program Well no Senate Slokwe No Ni Lochida Jogajue Program Kilet Slokwe No Ni Lini Kibe Am Gomedu Sanotike Kavotsi Program Go also well no Sani Amisoko Kojua Hatogo some logani Ami Kileg Logishisa Sokatsia Amen. Ngwe assistant pastor Homoy Angwe Church Choir Kalada. Yeah. Okay. Please allow me to take this time for handing over a few presentation. Atsaslo it's log zigla presentation pumichelog we lokam tipo di de nen katsahi pungo mi katsipedi hazo pasila ji beja chiga imigilele so je koshidi pungo we je katsamti line kilekini ji pushiz de shida so angwe presentation committee go o moi volunteers steward go do zvani beji go ne pungo je koshini pungo je katsamti pushi chi chitolo pungo we ko dele shi de pe follow receive to log we da so shida so Ni dodzvani beto presentation committee la stewards ko khashia kiriklet ni firstly Miselo Luweza. She is the daughter of late Mr. Fateza Weza, the founder of Jesami Baptist Church. She also served as an former executive member
under Women's Society JBC for many years, and we are grateful for her contribution towards the society. As a recognition of her selfless service and gratitude for accepting the invitation to partake in the unveiling of the Jubilee monolith, we would like to give her a small token. Azumishe loni bezahagawuni jeche katamti gift okogleki jeshi image daso wufashizidine. Madam Aduni baso bayeshizle. Kalada Chichito we kholo hai. He is a serviceman of under 2nd Naga Regiment, Government of India. We sincerely appreciate you for your contribution towards our Jubilee celebration. I request you to kindly accept our token of appreciation. Akhoni wo desdine we kholo hai. Thank you. Chichiri, we also wish to extend our gratitude to Mr. Joel McRishu and Livis McRishu, the present chairperson of Women's Society, Jessamine Baptist Church, for the generosity shown towards Jessamine Baptist Church Women's Society by way of donating the monolith stone, which we will be unveiling in a short while. Both of them has been and are key important figures, leaders in our community and in building our church. We also must acknowledge that Mrs. Livis McRishu is the longest serving women chairperson of Women's Society, Jessamine Baptist Church. The year 2023 marks the 25th year of her service towards the society, and we are indeed very grateful for her contribution. I request Joel McRishu and Anne Livis to please come and accept the present, a simple token of our appreciation. Kalada presentation lo part positive medo kalada. I will give time to Mr. Wekoweza for the blowing of a trumpet, which will be followed by the act of unveiling of the monolith by Mrs. Miselo Luweza. Katsai akhoni angwe tutum huji ni tsizde tutum huji ne chitolo azumishe lo megeri tsoko khojiwe ni tslo pe fo de shizo gen poni she tslo ni mere shizia.
就是给从这样。哎呀，干呀，这么的是过去的。你买回休息呀？那些个字个呀，安慰这稍微这个地一稍微我们说啥的，个天子出去那第一个字没给人。我说，只老你做个科技过来给你，些不是干自己和你，突就不配过好吃哟。俺个龙过结束的，突就不配过好吃呀。现在这个说吃的嘛不钱嘛不干了，个孩子那个大天那个么你没见你那你，个地别么的哟，那个天子出去嘛不那我说就是嘞，那中国。这个过你们都查个没？这那个，不年多你呢还有这个课的，那我只落你没走啊，个蘑菇了给你吃多或者给那个卡车，给去吃了喽。那这个是你别，那个天子把你，这个克罗你，那个这还别俺老大，俺弄个那西哟。中国，这个你这些把不为了你吃你，我老给你付你，给我点心你，强么没个强大吃你，我么没个木大吃你，你这些嘛不为了你吃哈你啦，干那个只有，我吐个只有，我就是你是没给过去啊，那个天你第一个字没给人，我们说啥的呢？我们为。说啥的呢？我说你老国的说些知道自己的那个在，还别老夫你别的都，这说个天呢？你做一下你75岁做一下去你说，给那说，他看给那个做，嘛不说，我们说啥的？你说我给我个老吃喽，我老给你别都没给，叫我弟弟了你，别给我吃着，他看他弄怎么了？我给心里说，嘛不说，我是给我老吃喽。我们说啥的，我是给我老吃喽。给你个天给个来吃，你说是？他个么子过去呀？这那个呢，program 去是呢，那个做啥子个舞的？这个天气，嘛不阿夫，嘛不为安努，没钱自己为，我给没钱给，不接受个天气，那做你，他不，那做你，他不这样，哎呀。那做你个在啥房子呀？卡拉的，这东湖怪我自己的说，就是卡拉个自己，啊，是没些路路，卡拉农为到我那路乌呢，俺个喂 Jubilee 75th anniversary 乌布米子做个卡子你的说，卡拉那边嘛不说，侬你把都陪没给得开别，lots lo，嘛不接说，现谈点都lots lo。Katsani, I request Mrs. Honpam Laweza, former chairperson, Women's Society JBC, for releasing of the balloons. Ane Honpam Lani katsahi angwe balloon hini kepe jini tsizde kepe shek molo ne ishe ni angwo behui kuhu we milimigon he pugdeleshi ni angwo mpukirille so ako pastor ni puna katsahi angwo mupu kahu so limupu de jida so semi reji ni zonje ni
ang pastor ni puji mi zini ang son ni mi ang he we ji go wes mi ri shin ri ide ji ni pushi ya steward la volunteers ko mege no tem ze tsm ze ni iligni tsu zo shi ide ji no hem lo ya ka tsani ane she tslo ni patsinde Katini tso Jesami Baptist Church Women Society we Mufa haseni pengu tso de jiwe enye hino he Mufa haseni pengu tso de jiwe enye atu belum he neni mapu zeso mutsu muzba fo mu yechi ya Pido pa kukushzo angom belun hawe no tok khoje program ji leso deja mission yezo ku keso mupuni popede chido so medu teli de shizo mulog de ya so migo she se numérique de shiz ide lada Đã xử lý sức khỏe cả. Đã làm từ ấy.
Praise. Give thanks to him and praise his name, for the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Psalm number 100, 1-5. This is the word of God. Greetings to all the believers in the name of our Lord Jesus Christ. As we, the Women's Society of Jessamine Baptist Church, celebrates the 75th years of God's faithfulness, we are immensely blessed to have all of you here. And we pray and believe that this will be a great blessing for all of us. Radzang kahai saiko rali Jishu Christo imingli nidre hui ringkapa shalom milushit talay. Jessamine Baptist Church we shinau pingli verena hokwida nguyura kami zingum hangshini da panga kagshungwi nidre hili Radzang kahai saiko rali
very weak hak ka makhavat so khami ji ta shung mi jing reno kala ratsam khami hui wang ning shi phongshok li shit talai kathini Jesami Baptist Church where women society mapuni kok lo mfa hashini pongu zog dewe nene de halo ulig de kepithami go netots numi go amiwe vitepi go omoy amwe church where members ulig de me doshe inene dewe tu niji gluk de wotshia katini inene de halo ulig lo peso ami ruken hera teri mizini te megeri rukewe mulho halo ulig lo peso teri mizini ki be me do megeri opugini teri khatsloni te halani ki be tsoza ki hizaba me do megeri mo pa hashini pongo zogi de tsiptsigi dewe katsga poso te hayoda ge jangwe milikate katsani ango program go yi miche te haji tside Kirigle tsini hymn of adoration 454 hini tslo tsde hini tsgide chi invocation ni associate pastor women Melori Village Baptist Church ni tswo tsde itia mokhan hymn of adoration cal number 454 pra koribo itukora khatam homoide mokhan laga Melori Baptist Church laga associate pastor pura invocation kori dibole janai di ase Kazani Ango Hymn of Adoration Cal number 454 Choir na tham mi dai tum sai kor na ning ka da sa se Love
karni mi khan so place in manibo. Hallelujah, hallelujah. Ka thola thova ka traza ka matsetsa tala ka pe pa Jehovah. No ka siege no ka manatsve. Ifuwa no na atoto ka z ka mi he no se zida jina. Chisami Baptist Church Women's Society 75th anniversary celebration hamasiru ko batio kena. No ka mana no ka siege tsvena. Oh, hallelujah, Jehovah, no nakamazde shekeda jina. Arologum here, Totokom Hihakom Jerukom Tiva, Tribe Clark Papa, Churches Lak Papa, oh, Chugamaje, Neighbors Ajik Papa, Rutachina, no sir, Akuhala Niluzek Vegena, Jehovah, no Kamanano, Sigetsve. Oh, if you are no Nakamaze, Shekeda Jina, Nigga Zagana Turutajina, if you are Rupevena, Katemutajira Sugar. Ka Tuhama, Kodrem Hama, Sakazera, Trak Zetulu. Oh, hallelujah, Ivua, Chumpag New, Nona. Sharon there, Ika River, leader, no Wadajina, Ivua. No special song, no the scripture reading. Oh, Chugamajo offertory prayer. Oh, Asake, word of thanks. Message, Vengasakatana Jehovah, no Kevatsve. Anirem ka tran ka sadam lo tita no ka tran ko tu hama sada jina Jehovah no ka ma tser no ka tu hama sada jin hi lo je da jina ifuwa yeri plati nim jubili hama sik ve ha nyuma zare lova ak tie da jina anire ve silo je ve kam je no ka tie ko muda ji hi rasa ka zelio oh Jehovah no manashile no vida jina yeri pe kewe ka na chesami Baptist Church hala aninga sakata na ka Ranga, Akajigja Tutalo, O Gnishe, Azanu Kutsanga, no Nakajigja Tutalo, Timare Shiva, Azazaka Beast, Unity Natsana, Jehovah, no Chigurukju, no Povokam, his Sandy Sakana, no Mother River, Katru and the Runguakju, no Katiepe with Ajina, if you are Botamaka to Hamade Sakzedajina, Akatia Tiksa, you could try, come hear him Ganyagena, as you know Hamarevena. Nova Sigajina, Jisu Hika, Lola Nuvi Novak, Zek Takuvetina. Amen. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your blessing. Kitsani ango presentation sakazud lade Jubilee meni ki be ni amigo we dumbalu so kijawa tsde ame members ko shini ji members ko hume geri ame we halu be moni sandelo phezo moni dede ji ko shini haso je zin tsde ishi presentation hi ayang nya da mere ari nya da mire kata ishi members being liver rara the clay Sunday hili near mire the ishi executive pingang rana itle your la ping liver arma atumi program chili yomi papam re so kata ago atsu de zuni ko someni ki be ni atsu yini tsbe de irregular sani teacher tereke vatlog Miss Peteu Mero, Women Director, Kuzami Baptist Churches Association, Kache Nipuni Amigosha, greetings ni, Kijava Tlaja, Jisa Amigo Miss Ni, Nue Ebel Sot, Sonia, presentation ni for she's dinner. Kinyu Miss Will Kapo, Women pastor Kuzami Chegasan Baptist Church Kohima. No mega no ebit no ebeso. Kalande mada. Kala ami muku gomudu bunli wakyawatsi so Mrs. Weteu Wetsa Associate Pastor, Women Calvary Baptist Church, Fusero. No me no bedo de lang like it.
Reverend Dr. Kevaralo Lohe, Director, Kingdom Volunteers Movement, Guwahati. I'm a teacher to the Salakza. I'm a Dr. Allah Nomigan Nuebesa Lekitsin. Katsa cheso pastor halu uli ni be kuza so mi kolen uli da kacheso me ya mi halu kolen uli ni be ja pastor kacheso uli jigo ngo wala ke so jine. May I request all the pastors who have come, who have arrived this morning, to kindly stand and accept our presentation. Pastors. Kacheso uli be jigo iya. Kaye blam. Chichizini, I'm a women chairperson, associate pastor, women. Kacheso uli we jigo nuwa mege beso kesena all the associate pastor women to kindly stand and accept our presentation. All the associate pastor and chairperson, associate pastor, women and chairperson. Kacheso uli we jigo. Hai ke hoga. Mr. Keves Salolo hai Church Secretary, Jubilee Committee mege liwa, so I'm ujam mege nantos keson poison. Chiche, nenso zigile pung najine all the invited church representatives so will live go. Church representatives so deacon kejigo chiche church chairperson was the queen which one me in delicate so will live go. Delicate so will live go. Our high magic level we will couple kicking his rata. What a high don't tell you one. Mr. Milipe Mikrisho, Church Accountant, Jubilee Committee, Mega Pungliwa, Mr. Milipe. Oh, delicate square that's another. Milipe, Mr. Milipe Mikrisho. Huh? Ha delicate square, it's a camera to delicate square. Huh? Songa. It's another delicate. Teacher, I mean, where Deacon board ko no one where Beluso, come like a certain I'm where presentation for Deacon board ko. What the cat is on the board? Deacon board ko. Deacon board ko.
심. 아, 심. 예. 뭐 눈물에서 아고 delegates ko sa mo moju bela malay delegates eh Mr. Wezosolo Wezakwer Director Wezosolo Asheme Mr. Kolo Weza, Chairman Local CYS. Mr. Nzolhi Weza, Secretary Local CYS. Ms. Alion Bila, Lohe Supervisor, Sunday School, Children Department. Ms. Shazulu, Makrishu, Assistant Executive Officer, Ministry of Home Affairs, Government of India, our souvenir committee, Miguel, Shazulu, Ms. Medovelu was a PA to Executive Secretary, Tangkul Baptist Churches Association, Jubilee Committee, Souvenir. Mrs. Angel Mikrishu, Jubilee Souvenir Committee Member. Angel Mikrishu. Shitolo. Amigo Katini, hello. Me dizne, amigo decoration committee mo again. Nugo dob lang like a sojizne. Decoration committee. Atson Petolo, Nizakwe, Kakezote. Nugo best of like a sojizo. Decoration committee. Mr. Raju Taman, Pastor Gorkha Baptist Church, Jasami. Raju Taman. Lima Daya. Mrs. Kiran Dharnal, Women Chairperson, Gorkha Baptist Church, Jasami. Kiran Dharnal, Gorkha Baptist Church, Women Chairperson. Lima Da. Amigo sha chinya so kaku thi ithi meji ba mege amigo kaku gile pugo mi saga ni ka tsamuthi imhetsi ni hai ko someni ba so kirigles ni Mrs. Tashepulu puni kan ne hapong ni amigo sha khawacha puni amigo be halo wuli lamada me ka hu ka dimi miglemi bo je zne Tashepulu Mrs. Tashepulu puni ka hu ka dimi liza miglem po je so Tashepulu. Can you Miss
kia không lo lo về giờ cũng mấy cái amigo jubilee ni mình lo cái đó so akan ni hapong ni thì vào cha mấy cái ibe halu li lo mà da mo về cả hồ cái đi mi li về giờ bỏ giờ ni kia không lo về mấy cái chỉ là amigo về rất có khối để like Mrs. Ramthingla về giờ cũng mấy cái akan ni hapong ni amigo sẽ thì vào cha bố về dân mi li về giờ mà cả hồ cái đi giờ bỏ giờ dân để anh Ramthingla về Ramthingla chị Mrs. Nitzelo, bố mẹ cái akan nhà học bông ni anh có sẽ thi vào cha Mrs. Nitzelo, cả hoa đi mình làm phó giờ gì nè, Nitzelo lo ha, đây ya, bông ngô dân ni Mr. Kedulhi về giờ bố mẹ cả hoa cái đi mình có ni Jubilee ni pasre ni kan ya mi chi pong ni khawa cha so Mr. Kadulhe non do blan ibe so ke so ni ami we nas ni positive ne che cheu zo mi krishu Senior Manager Bank of Maharashtra. Pumegeri akan emichi ni amigo she itiwaza ebya halu wuli lamada me ka huwa di mi lam po de zo. Cheu zo mi krishu. Hama. Cheu zo mi krishu. Wa po da ya. Apa so lem kya so ya za. Chị ni Mr. John Lohe ne agan kia so first gazetted officer gla jasa mina to so uja no mege no ebel so ni ami wa nats ni washi ne uja John Lohe Chiche, uwe kimi Mrs. Akole Lohe, no megen we beso ke sonya me na tsi po shiso. Mrs. Akole Lohe, wife of John Lohe. Chiche, Mr. Mhale Weza, Sub Inspector IRB. Chiche Mr. Khatsalo Lashu, Sub Inspector Central Industrial Security Force. Khatsalo Lashu. Chiche Dr. Weyepe Mikrishu, Research Scholar. Puyong ibeha umodiza kahwa jimilem po jizo. Weyepe Dr. Weyepe. Chiche, Dr. Wetsololo was a guest faculty Department of Adult and Continuing Education, Northeastern Hill University, Shillong. Wetsololo, kahwa diglem po jasin ne Wetsololo. Chiche Miss Niwalo, Lohe Counselor, Center for Integrated Counseling Services. Niwalo, Uja John Niwalo. Kalam de ma, ami yung puno ulit sa so. Chiche Mr. Nilusa Mikrishu, Assistant Manager, Finance Airport Authority of India. Nilusa kahwa diglem po jasin Nilusa Mikrishu kahwa diglem po jaso haba
Teacher, Mr. Sheila was an inspector, Ministry of Home Affairs. Sheila, Mikrisho, Sheila. What do you learn for? Just it. Muda. Oh, Sheila was a. Sorry. Teacher, Mr. Musotolo was a Subida PTJCO. Musotolo was a. Musotolo was a. Teacher, Mr. Hikemu was a former pastor. Former pastor ga chipon Aminatolo. Of Pims Soki Shagile Sunny Beja. Hikemu was a point Behalu Bemodimegere. Kahua Digleni. For the after Hikemu. Hikemu was a eldest man. I'm just answer so. Mrs. Kezakalu was a eldest woman. Aranka so Zupimi Shagilet Sunigibe. Kezakalu. Next, SDBO Police Station Jasami. SDBO Police Station Jasami. Rasang Leka, Hunga Kanginka Milano, Maratura. Dr. PSC Jasami. Dr. PSC Jasami. OCSIB Jasami. Range Officer, Forest Department Jasami. Excise Forest Department go. Chila Murature. OC Excise Department Jasami. OC Principal Higher Secondary School Jasami. Principal GNV Jasami. Wekile Umada. Headmaster Mewut Sikhe Primary School Jasami. Post Commander 38 Assam Rifle Jasami. Post Commander 45 Assam Rifle Jasami. Limada. Assam Rifle. Ishi titiye we na media kanila rang rumidle. Nashikutum Nashiva Pamina, Hungaka Ninkalga Ishiwe, Vanlan Hikapi Mirido, Media Pashi, Nashikutum. I touch Lingani. Laga Lihang Loga, delicate Salaga, Masang Panglaika, Naningamilo, delegates. Delegates are Pastor Lacher Person, Associate Pastor Moni, Zekwe Uyajigo, Mu Moji Beza, Nuwa Besoka, so she's there. Hasoni, Shemi check a Hojin in there. Presentation, it's also Lesso deja. Amigo Tono, Kubakatsulu, Matsumo, Nibella Veja, Kubakatsulu, so. Immediately Gijini, Bonisani, Amiwa Mohoji, Bemini, Nuamege, Kadidena Tomame, Wishido, Yamshawatia, Kobagasulu, Ni Mupu Mohoni, Belaveja, Hello, Asani arranged Yansama in speakers, la pastors, associate pastor, when he our Kacha Hapunia Toji conference hall, you saw those there, Tishi delegates, our local invitees going. Our church compound has sort of there, our Mutsugo, Netwami, or Halo Hosotola doya. Armang Yori Pazati, Pum Katumli, Legijine Jena, Natum Gutong, and Naruminija, Ninshilagre Laga Upam he the arranged the side, Ishi pastor, Sina, speakers, associate pastor,
women ping na aching thor itum phangza pum chili za pam re delegates na local invitees ping na hi church compound le athungan ngaran mi re laga local mi ping na aching hai na za re hini chitolo chichi ami wa sa kheni moni tewe hite pigo we program kele ni bela we ja so ne ni ka zu so mi chawa tse thono tewe kuba pongulu bela we ja ni ami go hite piwa kwe nya wa sro le mo pu khode zu ni program ni so shi me ni ba Jesami Baptist Church Women's Society join fellowship with Hitepi Yorla 24th April 2023 5 p.m. Leader Mrs. Khozolu Mikrishu, Vice Chairperson News of Atsede. Opening hymn, KL number 44. Opening prayer, Amiwa leaders of units of Atsede. Short speech, Amiwa short speech, Mathakichi Nihi. Kirigletsani, Mrs. Levis Mikrishu, Chairperson News of Atsede. Sunuchitolu, Mr. Nipetolo Lohe, Amiwa local pastor News of Lopolode. Jenny, Imikilemini, Zloponi Beza Zloni Mirivotide. Closing hymn, KL number, Amiwa theme song 5454 Nitsalode. Closing prayer, Mrs. Hormila Mikrishu, executive member. Unsavotide. Kalada. Kalada presentation with the swords logo zo to ni po zi so kalada kazani next zuluzini ango offering ni belode ango zba tem na ji khini tsmoni ango ni zba ni kaluchi nya me katini kazamti sishide ji khidi so ango offering ni di ba tem na ji khin ku ji tsde offertory hymn 108 Offertory hymn 108 Nisotzloni offertory prayer Associate Pastor Women Luzafu Baptist Church. Offertory hymn 108 after this I request Associate Pastor of Luzafu Baptist Church to come and pronounce the offertory prayer. Oh
nya po Jehovah ke menupe tu sozo kuzo umakire tu sozo hetunam pumu ti chehiwo tha Jasami Baptist Church Women's Society go tsogi go na hang kumuza supposed be shonya po Jehovah ha bo titi hili nya po Jehovah program parji ki ve nya po Jehovah tu zomo ki ve kha khibusa hat su go na kumuza supposed be nya po Jehovah so tu no mi de bu nya po Jehovah ku hili Pusa po Jehovah ki jado tha het nam pumu ti che zo no zo so thun no mi so ko mutu go tsu ki uti de o ko che zil hi ha ko ziku khara shari ha ko tha ko ma tho ki we ko na ko ka mu no zo so chi nya go si ja mu tu go tsu ki uti mu o ko ma tho ki we so bo tha nya po Jehovah ku hu hi le ba ki uti de she nya po Jehovah het nam pumu ku hi na no thu ma de bo ne so nya po Jehovah donation ke ka ga khaswa sa nya po Jehovah no zo so thu ma so ko mutu go tsu ki uti de nya po pesa kha ke so ko sha no zo so tsu de ku be ku nya kha ke so ko sha ge ga thu zo ga sha ga nya kha ke so ko sha ge anya po Jehovah tu zo ba ke so ko mutu go no zo so tsu de nya po Jehovah ku het nam pu mu ku hu hi bo thu zo ku hu bu ti de tha Jasami Baptist Church go bo hizol hino thu zo ke ki bu mo isri ge nai chim hu ga ka mutu go bo o ko zol no Jesus Christian sha sa ki uti de sha tha tinye ku zo hi wa ko zo zo kum ha ko nya po Jehovah offering hi wa khu bu se mu zil su da no zo so offering hi li su de thu ma dit de bu nya po Jehovah Jesus je ne hi kha bu sun zi wa se nya po Jehovah no zo bu se mi pu tsu ki uti de wo ge ko lo ki kha ku cho kha bu zi de ku so kho kha bu zi de Jesus je ne thu zo ki we kha bu zi de he tholi ti ki we nya po Jehovah business for de kha ki bu zi sa se de official ti ki we cho de kha ki zi sa se de ku ta ku zo ti ki we cho de kha ki bu se nya po no ku hi zi sa se de nya po ha ko bo offering hi pu so ge ni tho ti ba ku ro le nya po Jehovah pu tu pu zo lu mu ta de no zo so ku hi le Jesus je nya sig wa ko che zi se nya po Jehovah ma sha kha se de ku khu tu zo kha se de ku kha se de shi so ge ma mu offering pu pa ge zi che thu ma ku pu ka ki go ku la ki we ku tu zo se kha bu zi de je sa mi ga na hi bo missionary ga na bu ti de nya po Jehovah zi ji ki we mu ta ki we mission center bu ti ki we no zo bu je sa mi ku hi zi se ki u ti de pu tu ba bu do hi ko na mu za bu ma mu hi ko sira ku da nya po ha cha to zo mo ku mo we li ji sun cha le cha se cha nya ba in cha le ma shem ha le shem ba nya po Jehovah ma mu tu ko no khi ki so zo no zo bu so offering hi swa se ha ko bo offering hi pu so nya po Jehovah ma ki nya bu ti mu thu ma bu ku la de anya po Jehovah mu za bu sira ki zum zum bo zo bu so offering hi swa no se ha ko mu tu ko ki su ku le kha ji su za le tu zo bu so offering hi su bu so be amen mu tu ko mu za Halam zoda ka khatsu kwe wo zi so thank you so much mza da ho ka tsani te zo zi ni greeting message sa zi de now we shall proceed to greeting message Miss Pete Umero Director Women Ministry Kujami Baptist Churches Association now I request Miss Pete to come and take her time Kirgileda teteteru medu posona aroma pu Jehovah for tsimeri getsuwa hashela nyana women ministry kibisia zada mechi mui aro kibisia staff ro zada mechi mui aro children ministry kibisia zada mechi enyishasuna atatini 75th anniversary no celebrate survey it's tatini work so romadu and you shesna tushesna ke lumeri ke tsuwa shela atatini so look you wear bavado ki wekela ke tsusna our Lord greetings posna ke zelo ki we tsloro work it's talashediro momiche our Lord for kizihi shesna puinya nyan amakatru mechi mes moi Nora talashe getsa nora program kadida program ezokiwe merre getsa mechi
aro kujami tele mes moi aro mitrole mes sona shiro aro zloki we hero khatsike tzela normedo talashe moi women society ro talashe getsa papuwa Shelam Hakatruda Mechi Aro Women Society Jesamiro Talaro Begetsa Aro Convention Zugetda Van Hilda Mechi Aro Chairperson P Le Putroro Pro Van Hu Damechi Aro First Second Women Convention Damechi Osuna Aro Butihi Shapuro presents le Tramosna Pro Wasna Kichinyaka Trumechi Aro Truhi Porque Kada Mechi Aro Truhi Ketsala Women Society Jala Shedero Jasamiro Shiketse Papuwa Ashela Atatinie Saloki we no Mugetsi and Yedero Momechi eto Shedero Shiketse Puwa Ashela Yan Akazupi mechi foi moi que chero vero foi behu que dela and yeshesna nora que chedela dira shikatsuwa nyan BTC da o que tinha jesami shiro que zupi que chegeta medowil puwe que cha our classmates so shenya puwe que z mo mechi classmates so nya jesami ro hi to ni que moi friendly me message check impression first impression shina mela shisna dimapur da zenya shiro kezmiro katrumechi jesamiro shirket shidele shisna jesamiro hi miwe hi momichi emho waza moi atoni getsa emia messenyi da sir message chesna narazo jparo vedero talasha sha Atatinie 75th celebrates her begetsa a jaba would get raw and yichimiro momichi trutami tsur getsra Women Society the law for getsra pioneers from Dumichi Talla Puro Ritsi gets the law Atatini getso he getso petso loketsa shapuwa Moi atatini for begetsro medumichi mapulo te kikyo tsike lotsala momichi purachala shazapuwa atatini program da hizo getnya noro team hinohi kimi wishi getsa moi team hinohi tsloke de getsa tslokela nichimi mapuwe nichimine didatsamose moi mapuwe nichimi shigetsa arotsa tslozo getsnya Look at Diggets, Zusana, Haka Trumichi, get there with the Gets, Norki Sherom, Haka Trumichi, Mezangur Bedam, Haka Tru, get there with the Gets, Shemezangur Beda, Shetresna, Arkitromichi, at the look at Jekela Damichi, Haka Trumichi, get there with the Gets, Shemezangur Bed. Nishi, it's look at there, gets the Damichi, Arameli, no hit, Satisur Bamos gets Moi aronichi me melli et sevason bamosageta arki di hudaiwe arki zmi trami geza daiwe arki hudaiwe momichi society daiwe aro kiwe lekhi mosageta ke khada mechi moi phat ladi digeta damechi family damechi ehritsusna melitsusna Kapumos gets a moikitchimi, Sutatsumos gets a Tsalona de gets a Shinasha Arzaketcherba. Shella Aro religious nya puwe, Aro Melin ya puwe, at the Zuikitsnya Makat Trudamechi, Aro Christmas, she gets a Aro Meyeke Legatsa Arki Humi the law. Meyeke Legala Surbe, Nishi at the Zuikitsnya. 2021 kiza zoiketsnya good governance shiketsa no day observes sona former Atal Bihari Vajpayee prime minister who birthday observes serbeketsa armezango shitresuna aro zelo occasion me yegela momeche Jesu Christa aro kadze no da hiwoketsa me yegela deni he fosuna Heketze for Luki gets a we should trust them, Hella did the damage, our amazing work. It's a
our Kihumiro observe Sigets, Moi for me, Yegets Russia, and Hekizilo for Lukikits, Mizengo. Sure, Shaletremosuna, Yoga Chero, Moim Haladidigits, example, Guanishim Haladidigits, Shirosha for Lusuna, Lishikia Damachi, Moim Haladidamachi introduced Sigets, Shemizangolo. Shitresuna, Atadihi, Arameli, Hinohi, Tiso, Bemojela. Mela more tresuna, our Kilhida Wolowe. Mui Arameli, Hinohin, a jaw, Hinohin, a jomash, Suna, Arket terror, discerner, Bemojela, Mapunyalo, wisdom, Shino Kasna, Bemojela. Mela Munya, Shisuna, Arameli, Hino, Botachilo, wickets. Moi our Christian me, Gelhi, Hinohi, Botachilo, God true begets, our Atadical Hida Mezangulo. Gid you who they were, Mui, society they were, a shiladi they were. Our read Susana at the Loda here, Gekatser Bemosadani here, Momichi, Meli, Hinohi, et Sir Bemosadani here, she gets a shan Popuini were. Mui, our Gekadalo, our family, Momichi, and Miruwe, Momichi, Gebumish, Jiwe, Gehu, Netodelo, a Ritsusuna, Nichimiro, Gekatser, Bemos, Danihi, a Miruque, Gartrukele, the law, a Ritsu, Gekatsa, Mosanihi, she gets a Mr. Bear. Shella, Gesso Sedamichi, we get our law, Zadikil Hijotella, Kadze, Kilhijotellero, Shirosha, Melimia law, Shirosha, Zero Telegets, Sasale, Nishi, our law, Mapumedo, Shinosha, Tselezlole, Shisuna, our Nepwimbe, Mapunyaba, Loloki we, Shinosha Tsilole, Momiji, Mapuna, Hinoi Metse, Meze, she gets a Shinosha Tsilole. Our law, our little doro, to get telole, our law, our lead, to get telosune, and Hemez gets a Mapun Medosh, no Shutzlode, she gets a we gets a tresuna. At the 75th celebration, you know, the anniversary, and that I work at Romedo, Melimi, a shada look at Romedo Michi. Our Jesus Christus Zedalo, our Michi, Hino celebrations, Zusona, our Litz get tepelo, our Melitz get tepelo, our Gilhits get tepelo, Shisuna, Mapu Medo, Shinoshutsa, Mapu de Lom Peki wet, Matats, Medigets at Slodeke, Mumichi, Mapu Zedalo, Miruque, Kiara Michi, Gartruki Lesuna, Mapuki Dibedalo, Ki gets at Slodeke, Mapulo, the Kikiosuna. At the tiny women society, Michi, Jessami, Moi, at the tiny Milimi, Midaja, Shada Lurbeya, Madu, the Kikyo, Zegalotala, the lads, lucky where the law. Kalamzoda, Miss Petiu Miro. Greeting message. Thank you so much, Miss, for your greeting message. May God bless you, and may your ministry grow wider and deeper for the glory of God. Next, Executive Members, Women's Society, JBC, Kinhu Jubilee Choir, Chichi Scripture Reading, Chairperson, BWS, Chingjeroy, CV Baptist Church. Kiriglet Sini Women's Society where executive members ko nitsde Kinhu Jubilee Choir nitsde Jubilee Choir nitslaje Hallelujah we nitslawa pugoni tebede janggo mtsmi duni yitsbem shenango mitsmi do Allah ni nikleji ango pokhegle jitsde. Our special number kangna waktao say firstly executive members Women's Society na mira kakhnieli Jubilee Choir na samira Jubilee Choir na Hallelujah chorus kasa atam chili saiko royal risak porinala nganing kada musot chikat ngorumra chiwitili na manganing luila scripture reading chairperson BWS Chingjeroy CV Baptist Church na atam larakum yaurno.
Hallelujah.
Matume we Bible to pam pang rumsa. 1 Kings chapter 17 verses 8 to 16. 1 Kings chapter 17 verses 8 to 16. Chiwi tili prohawi tui china ali rahanga. Ngagar twida sidoni kale zirafat li apamlo. Yanglo nali mitsa kavai ina remain now akali kaso haira. Chi ena ana ngagar twida zirafat li vai. Kala kenung wing aveli bakashung ena remain now akating pakasa bathe. Kala ana ho kwida hanga. Ili mang kavai tere kokti ka kui ung milo ana kui ung kavai zaduki gachi ena ana vauda hanga sadla ngahom ka kakwira milo remeva china hanga kamui masa hailak mana kuchia prohoverena te saham lil pang maya khamang zangdale kala thau khongli thau ktiao ka zangdale chi hangzada inau miyara ini thi haura ta thing khani gathum rapha ka khuina ilijana hanga mangang alo nili ka hang thada salo kha ili khamui hangkha mi fulo chiwi thili nau miyara nani wivang sakwi naulo chi ena Israel wi proho verena hang kahaina proho na ogathili gazing maro ngasakrang lakha ena tangda saham kakan mawai mara kala thau khong katheng mawai mara Elijah na hanga Rakan ena prevachina sai kala ala prevula anamiyara la atam kasangka kaza sampanga prohona Elijah li kahang thada saham kakan mawai tuwa thau khongla katheng mawai tuwa arila Jeremiah chapter 17 verses 7 to 18 itum na pangrumsa proholi shit kasang mi chi sokamina proho awi jihan kavaina avatar pamli linsang kahaya angayung ping kongra rli sim kakhui sam kapang kasa khara tharan mangachi mana kacha ana rimshon rimthaya kala kasing kakang atam lila ning makashak mana khachiya athe khamathela mangasam makhavai thingrong kathana Hebrew wi tuina amen Nishlak khaire masot laina masot chikat khai group khnili kalam zoda amwe executive ko we are so blessed to have them as our leaders. They are so very dynamic leaders, skilled in every way, and we are so blessed that they are our leaders. May God bless them and our society. Kalak zoda amwe kwergogi wen zoni kiche zo tsuwa tsani amgo ktswon de ye yeni niwe zoni niloda mapuso me de patu phelo tekhe beglo tslo kdzgzo tsani amwe kwer directors ko assistant directors ko kalak zyo nogowe kuwegi leu po peshini higeni nogwe tslo me ka papine moni tslo me de mege mi ke wat khoyim go megeri kalak zda nogo shema puso kumo techi to khoj me ke wat li khtigle tsi me ke wat khwele kwe me ke dele wat ni hedzmegeri mapuwe je po khem tham de lo tslo jin me pushia ning shilak haire issue madam lila scripture reading shenglak ina pashok mi da ning shilak haire verena no itung lila so mi rno ara itum message lita haura
Speaker, Mrs. Thermi John Rungsong, Secretary, Women Union, Tangkul Baptist Churches Association. Madam, thank you so much, ma'am, for being with us. We are so blessed to have you as our spiritual leader. Ma'am is a child of God, a woman of faith, and a warrior for Christ. May God continue to bless you and your ministry. Now, may I request ma'am to come and take her time. Along with that, may I request Miss Medowelu. She will be translating. Ango milehi chahato hodi da so Jenny so we shehi ango mi do chalo we da so kalam si de khande ma megiri ma puso puye khuilo ni ango mi do ka chegle lo we da so punya ango she kala wa zi zi den ka tani ne poni she lo ni mi ri wa zi ya. Regletni ulig de milimigome dushe otuni jime kulushia katsahi angwe kamatani anghe ishepula jihi ni ishekala na jibi mo kati ki reglej da so ango suzun lela ne thole hi ka de khoj da so uni tsum bu mege ne tsum bu ni kala phe go mege be chi da so ka de we li som simzi de zo ka de we li so ka tsi zi le ji regletsin bushia. Ring makeup tak sa khwa vivrali kachangkhat ning shie ki reglets ni awo med wet sigichu mapu we ko sob zo kalak zio aya ze make sure hi we aina hili women we platinum jubilee hi mayon hili shuru khui mamanda rivrana ili itumli kya khale shigla gaji hi machuk mamanda iwi uklongli kachangkhat ring phaye Jasote beni awo med wet sigichu mapu ni awo zi kwe wo tsini higeni Jesami Baptist Church we uzumigo women society we mfo hashini pongu tsoglo tu ni gzini ye minye no jda so awe li megere tu ni jika kuti me ga tsiyo Rivrawi lukamashan legishi kala rivrawi so kami manga aina aji itumwi platinum jubilee hili mangla kachi wishu kwing room da khale hi kachangkhat rivrawi so kami lake mapu we ko kho mapu we legishi ji ni ango me dupa tu phelu hatso ni higeni ili tiglets ni ka dika huglets ni we mi cheke so puwe chuwe ji kalak ziyo ango tsigichu mapu we iwi uklongli Jesami Baptist Church we khayashi khniya yaw ko homa kala associate pastor anili otsak room da khlai Deacon Sping kala chimang maningla church we members ko tonga kala achi hiwi women society hiwi executive Spain planning committee we kathana ping hili otsak room laga program ta do ungshung sak laga ili la shuru khwing sak ta khlai hi shan khwida nathum ko tong lining shiye kazigzo tsini ami Jesami Baptist Church we awe teacher teru atsum zu doji ami we lokutsu ku khwewu ami we lokutsu ku khwewu zu kweni phatotsi gi be angwe assistant pastor board of deacons ko chi chime ge ge kazigzo tsini ini tsimi we khangye ki we minye ni gi be ini tsigo sra ga smi go hege ni ligni tsini awo medu wuni mapuje so ligle tsini buwe chu ni gi be hi athu ni gziyo Atam gajida Jesami lita gada gajida fellowship kangarum gajida aman kasaga kashan gajon hinga vai mida ili iwi uklungli ringa pa khamathanla kala leishie gajihi le shan khwing sakta the kachangkhat na thumli ning shie gajila phongshok ngai nen nongo we ku hukelu tele wuji so nongo we ku kholeg shi tsiji khemoni ga ba ga ne ku ga ku ti megeri ku to go so ku ga ku ti me khebo tsini no somu ye shebo tsiji da so ku so bi so kala ka zido gi mege pushini le shila kaina mi ga haya ka shan kala ka jon he atam gajida khaya ka shi ina ina nga vai la ka vivrali otram ga thre gaji hila hangai ne thule nongo ni higeni nongo we ili so awele shini rabane tsine go medu mege mapune ka katsin leri rabane go mege foni ne mapu eleni mege tsitede chichi mege mapu eleni tsite ya do jino go medu he mege mi chevo tsini. I would also like to take this time as an opportunity to express my immense gladness
because there are so many reasons to be praising God, and one of such reasons is because of this Jesami Baptist Church Platinum Jubilee celebration of Women's Society. I'm so happy and I'm so enthralled to know that our friends, I would say our co-believers from different neighboring churches, not just the Tangkhul Baptist churches, but friends from Nagaland, from different churches and association are also here. And then as we worship along, I was thinking that we are so much blessed because we have this communion with each other because of our Savior and our only one Lord, Jesus Christ. Ango te dalu mege ango ne thotsu numi ka puti mege mapu jeso ango medu tsu gichu mapu jeso kadika huklia gijitsni sunu weje tholu so ango medu geni kadika hukle tsni u mapu we chuni gi behni abe daso mege ri tu ninde bi ma ango medu daso meti kek we gi mege so mazashi. This made me realize that Jesami Baptist Church and the place and the village Jesami is a blessed place because we have this communion in the Lord. And this is possible because of the existence of Jesami. Yisami neto, yisami kuhu ni beji da so, ango hoge ni neto tsunumi go medu, ileka de tsmege, kihida ka de mege, kadika hugle tsuni wu, mapuwe uchuloni gi behni di because of lexa Jesami Baptist Church ni beji da so, yisami neto ni te keke neto agji nenchewe. Yesterday I was a little bit disappointed because I was wondering whether I should give my message in English, because I was worried that the message that would be given, if no one is able to understand it, then what would be my, the purpose of me coming here would be in vain. Jaba hinan akawe limusloni isamne tohi ango suzun leri chemoji mika kuti bagji we je cheloni neni halu ge ni pe ni shepu mege awe shepu jwe akani me dun chewu zomaza akabela modio ge awe lilu limti ka kuti mege tse. But I'm so happy that our translator Miss Jenny is here, because even if I would be preaching in our local dialect, Tangkhul dialect, I believe that all of us will be understanding what the Word of God says in the Bible. Gemegeri amiwe neto miwe ragsoni so hizini higeni me duni ka chalogwe da so mapu eshele ni kwe ango me duwe lilu wutsologwe da so shek lazlogwe geni ko sovotsi so kalande bi mada ango medu ileka de depu megeri ango mapu ni kileji da so tsunu je so medu kadika hokelea itum na vivrawi kharinga tui hi ngana maman laka kachangkhat itumwivang so khami atam ngasa se kjihila hangaye mapuni ango zta shetsini jiwe shehi ango inizo hani ango ililu mapun ta shetsbo tsini puwezi mnokuji mi miglet mi khoklet sidi khulegi jine punia sermon himatarang laka latlui de ishi choir wi natumwi hallelujah chorus ji matha naye latlui de itum vivra ksa khwa vivra hi kachangkhat tek matai lo mo gachi hi latlui de iwi uklungli phaning ung sakta Adam gaji the fellowship ta khangarum gaji the choir team na ithumi mangla hi pangshap sampang khang sakhi shan khui da vivrawi mangali la ningshi khame nung so da natumli la ningshi nai re da hangaye kzgzotsni ango zbeni yigtslu ango gasni ge ba mai choir go neni fellowship Jesami Baptist Church lo fellowship zga khji so atu nini mhuwang ge ni tsni zoni yigwe ka kuti me get svotsni amso lilim lo da so nongwe re kala do nongwe tski chepatulu mapuwe ko kholeg shini zaktenz ak khzni hizne wendeni mapuwe ni tsma za sha ningshi wi apongli mira ja ka wa hangla lamakan mara khata salala no thum ko tongali ningshi nai re ge chi latui da phongshok ngai sizne jigo medu musu ko tsoni neni qalasha pumege chi ni mikhemomo ge megeri no medu mapuni tikekwe pwe tikekwe no medu patu pe bezoglo tslo aring shun itumna machuk ngurum ki ge chi tui pong hia made to thrive ge jine ango ka che katsa ango kula shekata ga khileni ni nenongon he punini ke benini made to thrive angen leso ni klazo haza noe mapuni tsiji meji hi hige ji go zo wuni hini noe ichitslo uda ga za chireji ji da so moge mege no tsbogle bagle toni ichemi chenzni noe so aweso hinzni ge jin ha so nen ki je shi niweja Rivrano mikumo itum liki wi wangai na ka sem kla ka chi wi real purpose
กจังคัดวิวราวิคารินฮีอีทุมีขีปากละแล้วก็อีทุมีกุโมก็ละชินาวก็ละไม่ยร์นาวโอกทุยบิกุโมอีขีกละโอกทุยริงเดอคเลยฮีวิวราวิ purpose ฮีขีกละก็จะฮีมาจุกงรุมขังไงเนี่ยมาปุ่นี่โนเวอเวทเมจิกากเลเบจิดาโซปุ่ยมิจิกเลเบนิทเมจิดาโซกัจฉางโกเกนี่กเลวซ์ตาชัดสกเลมเลยมาปุ่นี่โนเวอเวทจิดิบิกาสัตจิเมเลกจางโกมสกขณีอีทุมนะฮี church ลีมาจังรังแล้วก็อีทุมนะ monolith we unveiling จีวี program สิงกะกาจีลีอาจ jubilee ขมยอนฮิลีวิวรานะสร้างสักขงายอลิชิตกสังะมีปิงลิสร้างสักขงายmonolith unveiling ก็ละตะลึกของ trumpet ก็ของวี significance ฮี message ฮีมาตารังแล้วก็ฮีละหงายอังโกนี่ก็ฟูกุque halik mom hudze ka di so ango we so ka khni ango tutu go me gerim huni ango chi geni so so ka tsu ka khago lo we sunu we aka chi ni me yango ms chi le shini Leviticus chapter 25 hi pa cover Rivrana ki wi wangai na Israel now pingli jubilee me yon log chi hlog chi hi maram zangai de le ye ango ni Leviticus chapter mi chi pongo so ji phushi za ango tsig chu ma puni di bitso so Israel punungo so jubilee ni mingyen zini le chi ni me yango mu de Israel now pingli Rivrana legi shi wi wangai na atumli Egypt wi raupam wi aina khwishok laka yur makhangwa aming makhangwa mi ping hili Israel hi we iwi now kho iwi mi kho kachi identity kami raupam wi aina chi holaka kachot kachang wi aina khanar khai chili mangla chili chi ho mi da atumli kan shok mi da hi we iwi now kho kachi wi ring ka pha phong ka shok we rawi lukam shan legi shi shan ka khui atam ne jubilee mingye ji hi Israel numi goni Egypt gowe Egypt mi gowe ba kholo so mi jenzo ni imiwe ke chitemi tsini mi jenzo ni hikwe tslolo mapuni we nunge geni Israel nugowe mkhalo ni ebezi so so zbe ni tsunu me tu ni jwe minyeji ni jubilee we ka ni angon ni msu ku tsoni jubilee ni da so minye ya jime ge chema zashi achi itum jubilee me yonda khale hili matai la kai ne itum na ring phagi ge chi pa wa khi wi wangla ja ka wa atama kali itum chot la kai ne ring sa morai na ner la ga tangmang ting ne ring sa rivrai ki pakhla I ki pakhla da mathai la chot la kai ne tang khamang wi lung li ring sa ji we na rivrana jishu christ hi rivrawi now kho ga ji shan khui khang sak wi iwi uklung wi ka chot iwi ning wi uklung wi malung kharing morai na khanar wi ka chot hi we na ji ho mi ga haya ili hui khamya jishu christ la ye da ali shi sang la ka ali ko ali sam ka phang wi ring ka pha hi shan ka khui atam ne angoni mapuwe ko khole gishi mapuwe ko check mom huzbani ango ki hi mege zbu jiri ko khaki gali silije chem si so putz jiri geme jiri angoni jishu krista we ko che de jin he ango we ligo med mege ma chamba jiri higeni mapuwe ko che go lo we atu ni jiri minge lo ko we khangye ko we glia jubilee khara tam hi tharan hili atum na Israel now ping na kisakla jakava trumpet talhi panglak ke na khonge Jubilee minge yuzlo hi di ba Israel nungoni de hini minge legza tutuji pungoni ichere ni tutuji huhuwe Israel now pingli taluka khonghi maram ngai tai da lesere Israel mingoni hegeni tutum humhuji ka ku thi megeri be kha jubilee wi taluka khonghi wa matai la kaina Israel now pingli atum na ring da klemi rin hi we nang sam khuyai laka Vivrana talukong da khaleji ka sha ina Vivrali paning khong atam ngasaye Jubilee lolo pungoni tutum humhuji hi ka de khoji tutum huji we dagle hini hi pungo we ka tsu ka fu de tsu zba pungoni ka tsu ka fu tsu kne pungo mi je chu go me du me ge mi ni me ni ma po we ka tsu go lo we atu ni ji we tutu ku huwe da ni me ge ka de Jubilee lo ni Taluka khong atam tharanjili trumpet ka khong atam tharanjili Israel now ping na ka sha ping hi ring pha sere Jubilee lolo Israel migoni tutu ku hugoni pungwe bezu so tutu hujijilu Israel so beji cheloji me du mege eli tu ni mege tsa kha thuming a chai chili
ring pa mai thui ge ji hi va ki pa khla ja ka va Israel now we lung li la Israel we shim khur li la lei da khalai hi wing chai hi li rao sa da khle mi li layman sang da khle layman ka sang mi ping china ring pa mai thui ye Chubili we tutum punjilo Israel nungo me du mege atun nindebi mo ke mege chitz patui me du tena mege atun degle tungo legza imi we chite tsini kitego imi pufu ni imi pu honi ili honi mi jeni kitego pungoni atun nigle kiwi wangla jakava jubilee we telu ka khong hi ka sha aina o jubilee raira thaga wa ina layman sang da khalai hi Israel iwi akhawa china iwi layman hi kok ni aira ka chiwi ka chot ka changwi lungli ring ka samirin hi we nang wat ka katawi ring ka phaji atumi uklungli shan khwie Israel nungo kzgzo tsni imi kholu imi chite tsni imi pupfuni higwegoni jubilee we tutu huji we le pecheza awe pupfuni gibego medu mega we tsgchiu mapu awe kaduni puji ghzna gejiwe eliza yiji ichem tsaji hini elizo cheloloida so pungon tu nindegle Israel now pingna chotlak in ring ka sami rin hili hiwi aina rivrana kan khamiwi ringapha khamatan atumi uklungli samphang khanga sakhita ka maina achi itumna atamak litang khamang wi lungli ringa samore wi lungli nerlaga chotlak in ringa sawe na jishu kristali sam ka phangwi hui khami sam ka phangwi so khami wi lungli kharing wi ring ka pha hi itum lat lui de virali masot khami atamaka ngasagi gichine Israel nungoni pungoni Egypt bingo we kholo so mije zoni higwelo mapuni pungwe mkhaloni zipheloni pungo she athuni khabo tsik deleji chijango mege ga ti jubilee minye so musu ku tsomleri angori mapu angowe ke ku phuma bejigo angowe chems jigo med me khemeni mapu we anthem no kuni we zkwe glowe akhanye minye ji ni mege tsidi khule Israel na ringda clay atumi mirin atam jilila kachot kachang la lay saye thala la kachot kachang hiwi lung hili vivrawi luk commission hi mawat lak la thuna samphang chinge Israel nungoni pungoni chigani imi kholu beji ba mege imi kho beji so pedeji ba mege imi minugletsni chet msji ka kuti mege fu ke mege pungoni ichet nuji chechi jem msji fu mege pungon tsigi chu mapu ni ktsi dejin he atuni ga kuti mege ktslo achi hiwi thought hilila ayang zin itumwi matwimina share sa ga haye twi jigawa in this changing times achi hiwi thought hili khanga chaila kachung ra papa me kachot kachang hila leiba pa me kuzango we sepuni pu zapuni puneji bagle toni katsats lo mege diba Israel nungoni imi ba kholo so mi khoso mi jenzoni hiweji bagle toni katsa mege ango tena mege khakire lislije limijeji echem sji ka kuti mege be itumi kachot kachang hi mataila kaina achiva women with platinum jubilee sa the theme we atishurda women of God Rivrali legishi, rivrali kathaya shinau ping hina thought hili in this changing times itumi struggles hi kachot kachang hi himamai khla gaji hi itum machuk marum se ango we sheboni puji bagle toni initsmi mapu mili deji nitsmi gleni higeni ke de kho geni ke be tslo hi angoni de khigini mapu we chereji migleni ka khakira lisli jep fumegeri angoni de khigini himaza shile omoi ka tsaka hi ka zgzo tsni initsmi go khokle le ki hi ka khakira ji tsaka kuti mege beji da so dibi tsa beleni ango me zogleshini itum bible pamena athang itumbi bible hilam thalake na pashok mi ai re itum de shaching ga haya kharchan zarafat wi remaivu wi kharchan hi Elijah ani we encounter khale kharchan hi itum shaching ai ra kafu ango we kusole shi pupek zwuni mtche gina ngo she puzna katini angoni zarafat we tamempi initsmigle we jeni angoni 1 Kings chapter 17 so we ticheba hizozo zza tamemi nitsmigle we jeni tishizme jena hi nang soda ina kharchan sa ga haya rumai naw ka thumwi athumi ka chot share sa ga athumi permission do khila ka no thumni la share sangaye neni awe ministry te zo hani
大妹妹没考个次个这个说，你本个次为 permission 给考了你，本个为我爱个嘞是没给你别你本个接你，你本你说 check 了接你，侬还没本 check 不子你。Remainder akhi singum 60 years ne ahi. 大妹妹个嘞是唔for哈啥个做的是大妹妹个嘞。Agaharali 30 years he ring a room laka. 唔for 查个不个咪不做啦不你是个后面你。Ahi agaharali ng Europam laka remainder sa thui ka hi singum thara ka khai ne ahi. 不个咪啦不你是个你贵别me你不个咪你不会开me你对对是不个咪你起的是唔for 查个做的。Awi now miyer kathum now lava khleye. 不是侬不怎么别个次别侬一米个嘞别。Ali Kharchan kasa tam tharan chili anahange. Jiva khigla jakava ahi ashava hi zam khamangwi shimkhuwi in the raye. 年你做侬大妹妹大妹比做侬就是大些刺激呢，年的黑你不会接起来个啥，不服你，还是说你当时什么子你，黑你家己个户路去给你，个不个咋个那是为家己个户说给设备去，你怎么个来吃？Laga now mati hi le highway thili agahar hi zammang laga chotla kaina agahar hi ringda le laga zam khamang wi wangaina chotla kaina ring laga agahar hi wathiawe 娘咋是不嘛呢呀？你姊妹大妹妹为不父母你不给米付出去，还是说你家己个户路个固体不会个多个说没个固体个物质没个日子，迄个你不你还是说的说，还是说你只能为个吃苦的吃着，哈你不是，哈你还吃的去啥？Awi ring park and the kigla jakava anahange. Kahara leida leilaka chotla kaina kharingje. Chiliva arihi leida clay condition hi lila chote thalala kahara leida leilaka wi atamji chot maye da hange. 但面比起人还很不是，个米付出你别么子的说，呀个客个固体没个人吧，个没个人，个米付出你黑个把东西送子问你，安慰个的个葫芦几个，个不个咋个那你别去，如果你们是说哈子，个咋我不别么的就个不个那就别么的说，个咋个那就别么的说个咋我突然的就黑哟，就没个么事了。Jaina ahi agahara hi malay thugida thalala agahara hi serviceman sa saugida ahi pension zalaga naungarawi financially atumikatam kishila paye darkar ka sahiva yangsang gishap pug mi chide ju hi pug mi futsu hi government we servicemen se da so puni pu pension me geri to ni tsunu mi pedi tsunu we ji me geri puni ku queen le be ka cha hi laga ahi dukan now show laga naungrali ka thadang rin sikla ka chiwi mi rin apong hiwa financially ahi stable ka sane pu hi ka cha hi duka tsigle me ri tsni so me ge me ge chi za ka ten tswe za ka lo ni ka di ka hu tsnu ngo we ji mu zo kwe gen te ya ka cha hi kha chiwi nga chai chili ana ariri ana struggle sa da klei chot ta klei maramba na va khigla ja khawa awi now nga chai chili zam khamang now hi zanglui ka haine shigeni ke chinen ha so ni ka koti mo megeri me dushe me duet signi tsukulo megeri pumpwe lilu ka koti limje jibe di ka so le za puwe nugo tena so nu futsmik le bo pfkhini puri ha jigo so selu li chide jig tsa chiwi wangai na now na zammang hauki da tam wilungli shimkhuli conflict rod khamarathia tam gachida leiching gachine nu futsmi ji ni ha ji so de ji da so zlo lo ka di ka hulu ka vu ka za ka na ji ki re ka za ka na ji ka koti megeri pe in the first case ne ka khania panava ahi zingkum hangmati ije ki niuni ta memi for happy dit so de ta memi mo khogle we je agahar releasing kum thara de shini hi pam ngarum laka zingkum thara hi agahar thiai laka zingkum thara rumai vu sa laka kharing ne mfo cheshe ni hi pok mila poni athuni ni kwe be ni pok mi hi chideja chipun angwe shakpun pez ta shat ji ba hi mfo cheg zo de me awi naw mi yer khani naw la vu khani le ye pu hi nu khomi kin hi be nu yimi kin hi be kha ana hangda klei pan wa khigla ja ka wa ahi ari hi school wi primary teacher aka sa la ka pam da klei ne ni tamen pi ni ka cha hi primary school ki lewe u ja chni be ja
Jena kathakla jakava ahi naungra ping hili ngarin kavai hi ahi awi shimkur awi parents awi ena support sampang laga primary oja kasa laga nau hili yang sang kavai saye. Tamem pini ni popfu pozugo ego kugi hi follow ni le shikegile uja megeritsi ni etsunungo we mogshi ni mege zozi gtsi punhe gtsa hini beweja. Ka jiwi lungjili ana awi kachot awi malung kharing hangji thaida khlaina wa khigla jakava aga harati ga highway tili aga harawi avu ava or in-laws we shongaina atumli heartily ada atumli support hi mammi mane da hange support hi masampang gaji Puni popula pozuon heni chigen ko kuhini ko kogi himuloni wajame geritsi ni tsunungo e kui megere we lilu limjeji ka kuti be di bikaso legza we kimi chigde kimi futsu we fula ozu popula punengo ni we kadika hugo we chije zozmo de ji khini pun limjeji ka kuti megebe awi uklongli itumna paning wada kleinava kala an share sad the clay panava khigla jakava ya really kazat atam tharanjili mi pingna ilitio me the paninge even the ring the khalai hi ka har malai thu da mi pingna ili mod shit mane remaina o ka sada mi ping wi legi shi khaya ka shi hi masam phang mane ka ji hi an share sai Tamem pigletsi ni imi ko lu wuji tslo lu megeri pour khep we lim sinchi ni neng zang akimi megeri be mo de jida so imi awe megeri somche imi tena wu megeri nen jeri we mo chigini pour khep we lilu ilim tini pe somchi jika uti megeri be kala ina iwili ika hara hi maring salala ika hara wi avu ava kala awi chinang raping na ika hara wi shimkurna iwi ka chot hilila yang sang mi la ka phapta si cha inga veng me ra da hange tamem pichini pour khep we li som sni an he puji neni ge ni ka khagi ka ku ti gtsi megeri awe apula anengo po ka dika hugoni awe ka khagi re himegeri cheni awe ka chezini awe ri ki santi megeri awe za khelo za ne tu ninde da ja we li ka ku ti msibe pray now remain now akhana zinkum 47 years je gtsu ni tamem pi mfo happy di sheni so deji Zinkum khani mang aga haraling Europam laka naung lawa ka samphang laka aga harahi mawon satui kaine poni ki mini ekwe bejim fog ni kha unutsi yimi le mu de chi so we puki mi futsu ni chi deja Zinkum makda phanga hi aga haramba leila anaung lawa ani hi ring laka ring ra ka haine mfom chi pong ji ponu yimi poni kha poni we puki mi futsu ni chi deja so mfom chi pong ponu yimi poni kha hi zo phe deja ana hange inaung lawa hi rivrali ka thai rivrali legi shia naung lawa ka sakhang sawi wang I ring phaye tamem pichini an he puji emhegle be modi mege awe nuyi pi ni mapu e chekwe ni mapu e ko khoche ni azo to ni hiwe do so ali thu ni yo kha hili hangda klei hiwi ngi chai jili khigla jakhawa yari rinni kharing kharak atam tharan jili ili social treatment socially yari kazat atam tharan jili ning ma hakrar mane da hange tamem pi ni an he puji awe anuni chigeni imhegwe tsuji da so adazo we da so mapu che da so ne awe li thu ni ga koti mege be ke mege ne imite na li de jilu society lu li jilu imigo ne awe me son che ji khini ne kha ali chi ga koti mege be Zingum khani mang ka harali ngasopam laka ka harati ga highway aga harali leshla kaina phaning khu miss kasaji leye tamem pi ni poki mi futsu poni him fok ni khe kwe beji da so le shin zo ni kilelewe kilet studio ni kwe beji mfok ni khe ji da so katsa megeri akimi msu ko ni le shi ji me ga kuti tsiyo gen pu remain now we experiences ping hi phaning walaka machuk walaka athum hi kachot kachang kachunga phungda khle maram ngatei da leida khle aga hara zamang laga thi ka hai chiwi atamakli aga harana ali sakshila kaina sa khami sakshila kaina leshila kaina mayang khami wi kachot chiwi maring ka phajila face laga ari ka hara malai mane jisala la chiwi kachot chi malai lui mane jisala la naw ngarawi eina kachot samphangda khaleila leida lei tamem pi ka tswe je yang woni msu zo ha shi za ka tsi ki hilu awe
卡个是我吃的个，你把你一拐个的，不会给米付足，你不会开门不得就会里面些些，只看么你只看么你家己个葫芦。个米付足去的每个家己个好为只能我在那路，么怎么说里么的啥，个多个说里的啥，只黑就为历史里这个刺激，但面比么好个吃。Akhanava kigla jakava anaung lawe hi vivrali kathai shinau ne chui wangai na ring phaye jisalala naung lawe hi atam kachida awi hi sinus hi merlaki na khagaza wi wangai na monthly treatment hi walaga shimkhu wi wang kachod akhang saye tamem bi ka tsi de na so mo khok le hi ponu yimi ji ni anu yimi le khaba anu yimi ni ma pu e ri che mi ku we da zo we ge me ge ri awe da so lisli je kadugle dibile gaza anu yimi ni sinus we dikalu problem be ni chida so so treatment te ji we mi je ka ko ti me ge ri be yo aga har mi khangatai awing sot naw ping ka har leilaga ring phala ke na zata khale ya ilaga har lei si che yang ik har le ring sa si che yang ge jiwi ka how khale nang soda awi uklongli aga har li phaning ung laga miss ka sawi ka chot chila ana hangba pa me chi me ge tamem pi ni an he puji awe nen mi qote na te ya mege ne khebe mege ri ne ri awe khagzmi khini awe kimi futsu ni ne zukwe be za dije je itu ni la dije ili den de de la je ka kutim msu gu zo ni we le shi mege tsu remaiva akapan wa khigla ja khawa aga har wi shim khu wi in expect sa ka sa hi masam ka phangwi wangai na kala awi naw mati hi li ka tong ka tam ka shila pa ye athum wi kharing khara wi darkar ka sa hing rin mi khawai chui lung li chot la kai na kharing yari na remai naw saw ki da ali yang ka ta wi treatment hi awi uklung li maring ka pha khale hi chot la kai na kharing la ka thai sam phange so te na so ta mem bigile hi me gere puni puwe nu pedi ni z kwen le ri pungwe ku kwim le ri te me gere popula pune pokmi we fla zu pungwo so pungwo sa so ku kho le shi ku kho gi ga ku ti me mu mo de da so su nu we chem si ji ili lu fa go ga ku ti me ge tsi ji ni je me ga wo che lo athum wi mi rin ni ka chot ka chang le da khale hi ka chot ka chang hi apong ngai se re kha athum li challenges khara hi lungli kachot kachang hiwa lei sere pungo hi mi je ji we mi je ji da ka di ka huwe ka khake ga lisli je ka tsi ji ni aka ka de kho pungo medu ge megeri pungo medu lisli je fa jango medu megeri chelo we je she hi so achi athum wi rumai naw wi kachot kachang phung da khle hi ta ka maina katini angoni je ka tane ji tamempi pungo we ki we ka khake lisli je we ka tsi ki lu ka khake lisli je ka tsi ji bak le to ni achu we program hili rang room da khle avung ra ani ngara achon ngara ngala naw ping le zang laka mi avavali kharchan sa si cha mi rin bi ka chot ka chang challenges sip ka sa rin khanga khi ma mai lai khla da kharchan sa si cha ithum bi malung kharing ka chot challenges hi ngai da hang shokra sara tamemi ka tsi tamempi ka tsi ji ni ki lu ka khake lisli je ka tsi ji atsa ka de chem si ji ka ku ti me fu ji bag le to ni ha wuli ni be yi mi sa ka tsi mi sa zu mi sa no go mi khok le ne ne tsai ka sha tsi ji ni no ki lu ka khake lisli je chem si le ni dibi zo ge no ne ni ji ne atsa ka ku ti be de ang te na lu me ge in hi ki wi wang na hangau khla ja khawa ila Jishu Christali legi shina wa khane ne ni non he dibgaso ni pumche ni legza ne hi Jishu Christa we ligo so le shi ni pwe le ni tsi ni tsmi gle ila Jishu Christali ali ningchang laga ali ka haw laga vivranali otram ga thge da vivrali se ha ga sa laga kharinga vivrali ningchang ga shinaw ne mapu e leni tsini de ji da so mapu ne ga khatsim le ri mapu na we khagz we ge le utlo de ni buwe z nem no le hi de ji ni tsmi gle iri ina vivrali le ki shia shinaw ne ji ango hi ni tsmi me ge ri ki hida ka de da zo me ge ka de da so ka di ka hu ka de ji da so ango medu challenges khakire fuji chem si ka de ka puti megeri be ke megeri ango ni tsmi go meduwe bakle toji ka khakire problem ki le ni dibilegza chiva khigla ja khawa
Itumwi one common problem jiva khigla jakava the perception about myself. Hi kipakla gaji hi itum hi pap magda khalai wi wangina. Ka khagi me du ten na lu me geri ango me du tsaka de ji chem si ga kuti me ge be ge me ge ango ni tsigo hi ka zga zo tsi ni ango ten na lu ka khagi ga degle ni dibi le za no khe ne khe awe hi dibi ga so tsi me le awe tsi ga tsi dibi be le ji che ko ho musu ku so ko ho hi Avung rali kharchan sa kava or ngalanao pingli kharchan sa kava ntai lakina uzungo khe mo be zga de ba we ka ko ba we uzungo ri ni we da ni fo ji glet tsi we Kharchan samaman jaina mashunge itumwi hiwi jubilee hiwi convener sakasa late mampe mila wezahi oktwi hili malay ture neni ije ni amizungo we zita shet dauti ratada machukta khle vivrana ningyang ma tujiga rivgaji hi assumption sa laga jina conclusion ta laga zata khle la thaipa pame anwe yisang ke we uzumi go tena lu megere ango ni to kon khanim sivni ge be ango li so le shim zo jang we khagzmi kin hi higini jubilee minge de is lot to lu so ki ti to lu so ge ni ka zi gi tem che ge de ni mu ji lu anwe zungon he ta sha tsi jin he zango we ge tsi ge fu ango ni ma pu le ni ge tsi ma pu we da so nya ngo i ti ge tsi ni pe zo mo de di yo ango mi li pe zo mo de di yo ma pu ni ango we le khu de di yo we ni mo be de di yo ni ilim ti ji ni megere ne mu lo Chui tili ka thagla jakava zingye thila ayahi ka zingtyo mai ka roje na hiva ka thagla ga ji ningmong khangai ningmong ga hai rivrali chi chi me ge aja dini ba hi zlewe zo phe me ni shinga khui hi vat ka hai wi wangai ne itum khalata shinau ping itum hi rivrana aman kya ka sakta sem khla ga ji li shi de ji zanen si ji pe zo don ci mo de dio ma pu le ni zon ci mo de dio ni ango we ili so da du de di bika so le ga ango hi zlo ga tha ba ni ma pu hi hega ma pu ni awe ka gle be ni mi ji gle ben ci ma ji musu ku zo ha de ji da so ango ni ili lu ji ga da du khole shi ni ge be anwe ka di ka hu mi ka pu ti me ka zi tem che ji me ge ci ka zi ga zo ci ni ka tim fo ba ango we krtami ango we ga ka semi mi kho ki ni ji ge ni jubilee mi nge ji ki ti ke to lu so ka zi gi tem che de ji go me de me ge msvni ango ili lu ango ililu dadu ji ango ililu miliji fu gtsi ti moni ililu dadu de ji beza ango khanye minye ji we atun ji me pe zo ho Bible li ka hang thade tu mi kumo wi chi khama chi hi we na lang me khar de chui me khar da vivrani itu mi mirin wiwang kala itu mi ka phaning chi khama chi hi li chui me khar re da hange ango we ko so le shi on he pushi ji imi mi no em hem si ji so imi mi no em he so lo so ni ne nong da so ni u wen de do we so shi me ji ni ji zi to ko she chui wangai na ang ya itu mi matui mi na matui ka Romans chapter 12 we verse 2 ji chui wangai na itu mi ka phaning itu mi chi khama chi hi on chao on nga saklo ka ne ka chi hi hange Elijah ni ashe z hak le qeme ga qolo le yem pun he pujine tsunu ta mem pijine Elijah he dibi misha kolegza awe begti buni begti megeri hu awe kam thabu megeri tsodwa anula hani ni ga tsahi hini kam tha ka tsanti beji hi chi chi megeri ithi ni so thalwa holo ni tovuni ani we ki hi ha so hu da gini ililu musvu da gini Elijah ne pu misha kho awe ningli machukta kleiva khigla jakava Later clay Zaraphat we remove he kathakla jakava atum hiva Bali kokaruma Vivra Yahweh li magatai Vivrali magateya urne Sidon he tamemini beji bez Sidon geji hi mapu we ko khole shi chemoji e bez gleji da so we ililu le ko zo be moji hini so wuda mapu we ko we chemoji so wuda geji megere awon chelo Rivra hi kipakla Yahweh hi kipakla gaji hi pap magata wi wangai na ahi leida klaya zakhavai mangkhavai malai thugi da ariva chiaura gaji wi hopeless kasa ning gatheng uklung gatheng wi condition wi lungli leig sane Zaraphat wa tamemi jini chije li chivuni beji di because ho legaza mapuni angu awe tsigichu mapuni mheme du mege tslowe awe mog shigo me du mege pun zozi we tsigichu mapuni puwe ebeg tibu megere mutunzmo we kan tabu megere tsonzmo ni we dikegu weji kadika hutsulu patu pebeloni
해괴가 꼬치 쓰즈니 메게리 보에 눈이 오공게 되지로 엘라이자웨 메게리 마푸에 메봉 일리소 보에 밀리지지 다두데 이츠글레 Rivran na chiwi wang ai na Elijah hili lat lui de shichin laka naw me yara hi thi ga hai hili lat lui de Rivran wi pang shap ai na Elijah na Rivrali khanga kaw ai na anaw me yara hi lat lui da ring lui shit hawe nuzi boe nu ni tamen biwe nuzi ni chileja ke megeri mapuni boe kuku 지지 소매게 엘라이자 왜 포츠니 엘라이자니 치레니 기베 누츠 외지 잔속 델레시 Rivran wi te khamatei pang shap je an shan khwida an khi hangla ja khawa Rivra hi Elijah no khorum da clay Rivra wi tui hi ktong hi mashung la ke chi hi finally and zinkum khani hi Elijah ling yurpam laga Rivran te khamatei sa shok da clay hi an shan khwi laga khnaw naw lam shongli ala Israel wi Rivra hi li ala shit sang hawe Israel we Elijah we potsni tsigi chu mapuni weki hilu tamen pi Zarephath we tamen pi weki hilu so chezre di tsishine jugo medu mege bu khani bu eli som sigdeleli soloni Elijah ni chuni gi be mapuni ku sowa buni ishe bu jugo medu mege wutsoya gi bunso so check diglo ni tslo Rivran itum wi mirin kharing kharak hi wi lung hili Zarephath wi rumaivu hi thada itum wi lungli kachot kachang khale avungara achongara aningara ayingara kachonga sara Zarephath we tamen pigleni mi jezoni ki hilu ga khakire lisli ga ko ti gtsni hiweji bagle ton anwo tena lu megeri anwon kilele ne ni wota shetsuzo tsitivuni ki beni vokon lo ga ko ti mege be Rivrana jishuna ili leishie kji hi itum wi bible li zange anwe ga so le shi yang puzo haza jishu kristani awe le shiwa awe khowa gi ka ko ti me pushi be Bible hi itum shinau ga chunga laka pray now tai la ken pray now ping itum nglang zar na ga hai wi wangai na ka thakla ja ka wa Sunday ng thor hi meeting ka ra ja ka wa Bible hi backly sangkhui khokhrum la hi backly sangkhui laka itum hi meeting wau gi gi jine ena meeting ku bai laka latlui de shim han ung laka itum wi Bible kala la zang da klei back hi da hayau gi gi jine or table jili khushok laga hai lu yaugi jine od vaure jiga bag wi na Bible lai khoyai laga hai lu yaugi jine Sunday kharai na ladlui the Bible kalo khokhrum la hi bag li sang laga ladlui the meeting ga gi jine Bible hi mapa lak mane ango ni tsmigo kzgzo sni uzmigo kadika huwe mire tsunungo we mzomzmo gishi ki minungo ke pegli zomo gishi tsunwe mire ga kuti beji da so slok thabani Bible phuji ku ke li zo kha Bible phuji tse ango we lakulu ku ke te li de we za lakulu ango we Bible la ile shigo ji fuloni li ku ke so lim phulon ake pe da z la ku ji dushi meni Bible ji ni ji zo dumba u man tha Bible ji zo ji dibili we phumo ji ka kuti me ge tse Rivrana ili kya ka man sakta sem khla ka ji zang da khlai Bible hi mapa khawa Rivrali se ma se ha ma sa khawa itum wi aman ka saki ka ta da shan khura mapuni awele shia gni pumte gi mewe ko sole shi ni angom phumo de za mapu ko khole shi angom do so chedri Bible li Genesis chapter 2 we verse 18 li hit hada zang da laye Genesis chapter 2 verse 18 ba ji phuji za ngo nge ni phu de in a tangkhul Bible in a pashoke Genesis chapter 2 we verse 18 hilikata da zangkhla ja khawa shinau ping itumli rivrana khiwi wangai na kasem khla ka ji hili zang da laye chiwi thili pro hovere na hanga mi hi amang ka pa maphathura awi wang ka chang chon me akha sakhwira Genesis wele shibaji angon zo shi za mapuni apfutsunu ji hoshi meni tsushi meni buweji buni ge ni zo shi ni bu khai beji apfutsmi bu khai beji hiwe ma buwe ko khu yulo kwe da so buwe ko khu yulo kwe da so ni tsmi ge le nen tsushi ma za sha ge ni mapuni buwe soglog le beni ni tsmi ji tsushi Genesis chapter 1 we verse 28 li la hi thada hangai kala varena anili somi da hanga athai mathailu kala mayasanglu ogathui chipamlu kala khamunga salu Genesis veleshilu Genesis chapter kile verse michi ticheba phushilu awete khepfu ni noni we dehin kala la chamda
noni we thara ni me ki yem pe ide ji chi me geri I chemi cheni tu ni ne tsi me ji go ne hoshi me ji go abba so tsi me ji go akiti so pu pe shi me ji go me du me ge noni ni te bu ni te kwi le zo tsi ide ge ni ma pum pu shi me Rivrana awi sakrin khui laga shmayer now kala shinau khanini hi sa khui laga sem khui laga somida azumi go we kumolo ma puni ti ke we ka de le ni dibilega za undumi slo go we nu betsi me da so ke me ge so len mo no ni no we nuji no nu hiloni nu munu ke pe munu pe ne ji chulu puni we ki hin ta te zo ha chulu de hi ni anu so ma pu che ni de hi ni pu so mi go we mtsi di ge ji tsunu we tsi ni ji go we sha so ho zi ni ji tsunu li do ji me ge be ma za shi Rivrana athang hangda klei thada Shinau hili Rivrana kasem we purpose hi matai la kai nei hangda klei tui kacha ngchon me hi ithumi ki pakla ja khawa kacha ngchon me ne ga ji hi phap kata thaising ga khui lei phlungra ka fu me ri ang we so le shi zo Genesis so phuglo bagle toni mapuni ini tsimi we tsi ji di because of tsi le ga za fu tsimi su nu we ji puwe badu ni puwe zi kwe ni puwe ku him le ri ki le we puwe mo gi shilu me ge ri ki pungo we kier tsi lo we zo lo we da so khamo ka hangda klei helper hi wa ki helper gla ja ka wa suitable helper kadi ka ho we du ni patu tu ni no ki mi we ji support sin le li puwe ko khui lo we da so no we awe ni tsi shi me ja hangda klei tu yar connect do hi itum we Hebrew tu ye na wa ki gla ja ka wa like ga ji ne ngarai ga ji ne connect do ji Hebrew le angen le so ka la shi za bakle to ji yen ka la phelo we ja oda khali compare sare ja ga chancham sare ja ga od khani hi mangali khira laga compare ka sa hili ngarai ka tui connect do ga ji hi suitable hangda klei shinau pa hi leida klei Rivrana sem ka haya mayer pa hili ani wi wang cha laki ga ji ngarai ga ja Rivrawi so khami sakrin ka phungwa shinau ga ji hi is there connect dog ne ga ji hi Rivrana ta da hange Ezer connect do ni ango de ni mtchen de ni ka chelo we legza em he do ni sinde la ni zodi ni em he ni fojulu he ga sinde mo ni kintin so bak le to ji chi so ezer connect do ngem ko we ja hangda klei tui ezer hi tu yari ki pali shichin khla ja khawa Rivrali identify ka sa tu yar ne ezer connect do gi ji hi ango we ini tsimi we hi ezer connect do so hoshi me ji hi mapu hi me ge ni bagle to ni mapu me ge ezer connect do age ni bible me pushi me itum we Bible Old Testament we Bible hili is there ko ho we tu yar hi ka chunga Rivrali identify ka sa Israel now ping the chot la in the ring the claimirin atam tharanchili Rivrali khangakau ko khangakau atam tharanchili shikachin the tui ize itumli seme ezer ni no we cheni ali deni telo we da so mapuni no we tsi meja Genesis chapter 1 we verse 28 the hang the clay pava leida clay shinau ping itum hi maya ka sangmang maningla reproduce ka sa naw ka pramang hi na maningla kharing the claimirin hi itumli ka thana khamunga ka sa laga ring khawai Rivrana athai mathai laga ring khawai itumli Rivrana seme no we awe apelu no pelu mapuni tsig le khewo tsi me ji po tsini aga ka simi we gle tsini atsunumi munushi ni atsunumi hini atsunumi ku kuiki pe ni when de bi ma tsi patu me gere no we no pelu apelu tsig keshi me ji po tsini aga ka sig we gle me tsma sha ni tsimi go Shinau ping itum hi tai lakina avung ra itum hi we are a leader in some way or the other ango ni tsimi go kzig zo tsini anwe zumi go ango hi aga kile ga so maza aga kile ga so aga ksimi khodo as a homemaker shimli avwa ga sa da prevu agasa laga kaharali naungrali shimkhur wi lungli ring khangarum hili itum hi leader akhne kadika hugilelu no kimi futsu we kimi ni tsu me ge tsini no nungwe zugle me ge tsini kadika huwe ki pe ki li zo luji msig tsi hi za no hi zo we aga ksigля itum na church or society we lungli society or organization akhali itum na executive ka jang hi wi wangai na leader ne ke hi mang hi na limit masamne society ki lelu community ki lelu church ki lelu executive members we da so no hi
executive members we da so khanoi ga ka sa gi ni zomo kathana gaji hi avungara itum hiva even shimkur wi lunglila naungrali itum na thanda leye as a leader avaksa salala leader naungrali thanda leye ka haralila prave akasa laga aka apong te ta da khratam tharanjali itum na kathana ko responsibility hi singaye ango zumigo kadika hulu church ki lelu society ki lelu kadeka kami ga smith ji khemoni no khenwe kadika hulu mege no tsunungo ni nowe zovuni bewi da so azun de khini tsidala akimi ni tsun de khini tsidala ji no nungo no kimi jijini zowe da so nowe ka tsukufu goi me du msu zo hatso za msu zo hashi za no hi ga smi ki le ag ji msu ma za shi ka hangda clay leader hi ka pha ka sakshi ka ji hi itum tungli le yai re ke megeri ga ka se ge jinwe ka dika hulu no ga ka se le tse ji ki we sha so ga ka se tse le ki shi sha so ga ka se tse de la ji no nem se ma za shi itum na shimkur wi lungli example sa la ka ina avwa ka sa da iwi mindset iwi chikhamaji I khala ta doubt le rivrali doubt le akhawa I ka harali la ningmo ngaura nauli la ningmo ngaura ringda kle iwi life iwi mirin hi ningmo ngaura noni neni kadika howe zugle tsni ka tsik fu gle tsni begwelu no khan we ka tsik fu no khan we tsik tsiji noni lida du ji beleza mapu e rida du de chi chi megeri no no we kimi no we tsnu we tsik ts so to lu megeri no chi chi megeri da du de no we li so ning khamong wi lungli shimkur semka sakare gji hiwa kasakne no we lilu no khan no phelu no we tsig tsiji milimoni dadu jibedza no we kadika huji zo to ni khobede gi khande bi mo kha rivrahi khipakla kala rivrana ili kya kha man sakta sem khla gaji hi jishu kristali shit sang laga kathana avu akasa laga shimkhur wi lungli ring khawa shimkhur hi sakagi semka gi jine no we kadika hui mapu ki chemi kadika hugle mapu e khamtha ji kadika hugle neni mutshode nen sode za no no khen no li so mapu e ko khole gi shi ki rigle chema za shi 5 years back he 5 years back he Jesami Baptist Church li ishi TBCI we aina mission program akasa laga hili fellowship kang rume Mpopongum hudzba TBCI Tangkul Baptist Church Imphal so ango khogle fellowship zug khuduzuni ebez Jesami Baptist Church te ulo jili itumi resource person kasa ojang shanjui shatsang ana ngaya service jili message kasa chui lung jili ana chaya tingna Father Rivra chine ki welu azamili ni ki higo hiji mi chi ni ezakne ne mo pe ki hi chi mbu hunde ge megri mapu e ki we chelo ni li ki delo ni higi cheg logo hinde khile gza tsbogle inim jong khoni inim tsig gvuni icheg we mi cheg tsbagle to achu we thought hili itumna ringda khalai hi itumli challenges apong ting ta da raye kaza do tslo hi kadzi ki hiri ki de khode ji da so challenge ko khoge ga ka huti me au ka tsji me ge tsi example la ga sa da khigla ja ka wa itumwi cell phone hi ari hon hi shikajin wi wang ina avungra li kharchan ka sa tam tharan jili atumna la hang pa me naungra we ina la complain da atum na hang pa me ji wa khigla ja ka wa avungra hi cell phone avumang maning ne avala zang laga cell phone hi shichin laga video si yang khang na wi wang ina naungra ping di quality time hi atam hi ma mirror mane ango tsunumi goni afla uzuni ni pungwe ta shatsi ji mo shi bi ji da so ka za do we ka tsu kha go inen ta shatsi ji lu pungwe problem ka dugle ni dibi legza afla azu poni kheponi we phone lu povu ni so YouTube so videos internet go heni ango we atu ni asigle lu ko be ni ta shatsi ga ka khatsi ga lo me ge be mo da so ka khakire li sili ja we li limje ga ko ti be yo ji nu tsu ga ko ti me ge be itumwi awongra ayingra atamliva atam hi Bible pa kharan atamne ariva ivi rally se hakasa atamne atam hi va iwi nauling Europam laka se asa khangarum ika hara ini se asa khangarum shimkhur hilim khokhoi laka phaza khangarum ring phala kaina chan ga zek laka shok kazang kharchan quality time hi matha da khalai wi wangaina se hakasa atam khui gi shok wi wangaina rivrawi Bible ka pa wi wangaina chui so khami take khamate rivrawi so khami hi itumwi thought hili itumna samphangda khlainai
Diba ango fu ango zugoni pungo tslobani kadika hugo tznungo me mege bezigle koshi ni ka katsu ga ko to ko so me fogle chichi mege ri kilelewe tashetsu sunuwe ichemi cheji ga do ango mu ango we tsloba iso sunuwe ichemi cheji ni ango mu lo we ja hangda klepa we ja hangda klepa we itungwe challenges hi ogathui ajui thought hi ra da khale hi aponga ting da da ra itungwe shimkhu we family settings lila church we long lila society we long lila iga hara we ini we relationship lila naungara itungwe relationship lila challenge kchung khara sara kha challenge ra da khale hi we long hili itungwe ning uklung hina jishuli khisang haya khawa itum hi ring shapra athai mathai shapra gajine kazugi hilu hiji mimigile tsni kazugi hini ke de khodeje halu challenge ka koti mege ribe hingo challenge ko wetena lu noni no khan we liso mapu we mili ji ktsiti ji belo za nori neri tsbog wegle bagle toni inim jo khanim tsvni ichegwe mi cheje bagle toni nori neri aki hiso imite tsmite muji ni slow we de Mark chapter 11 we verses 12 to 20 ji pa cover Mark chapter 11 verse 12 to 20 ji pushi za Jishu Christana khorathei arong ahli khon ke shiwi khon shiai la ka khora rong hi nghui ga hai thi ga hai wi chancham ji juwi khar chan ji zang da le Bible so ji pushi za oni Jishu Christani de khini ka duche bogle we puni ishen la zu we je ji pu de Jishu Christa ka la wi sa khang tsu ji na zat ma hung da le la ka Jishu Christa li thai awe Jishu Christani puwe chigfu mi go zvni te ajulu slog leba ipuni puwe ililu mzte ri di jitsa Jaina ana khora rong ji ka thai atam tharan chili yangwa la ka thingna hi matek chi mai na leida khlei wi wa ngai na awi expectation of khora rong hi wi ena I thai da khlei ina wa ka wa ka shai ka shak samphang ra I ka tho samphang ra da expectation lei la ka a hi wa ye puni la de ichelu kaduche bogle mjo khani inim simpu to vni beji muloni pueli so Jishu Christani pueli so msglo ha yi we shimoyo awe pugni tslo ko la chem chewe da gen pueli so msji be khaji khora rong li wa khayang atam tharan li wa athai khi khamam thai samne ke mege pun kat atsbozo tsnuwe nemno pheji ne ichegle zo mi chemo hili itumwi jesami wi shongfu gata atam tharan jili khora rong ko chong le da le ye Jaba isan ke ga zun te jiba ka duche boka koti mege mula de so athai lam thai phokai re la chemege mi che de kha ka thakla jaga wa hiwi Israel wi athumwi Palestinian fig tree jaga Israel Palestine ni sam ga phanga khora rong hi wa ka thakla ja kha wa athum hi ana hi ka thar tim shok phokai re ja kha wa athai hi ma thai phoka we da hange Israel Palestine we ka duche bogo hin de khile ga puwe mtanim tsum jom khji ji angom tsu so mumbai da z icheri thagmo lumi chebe de me kala athai ina anahi atam season hi kupai ka wa khani ni hi nghui shimana we da hange atam je okay ichi mtani ni ribe da z iche mi che ga ji me ri ile dia me Jiwi ka khalat pa na wa Jishu Christana atang wi khawra rong wi thingna matek chi mai na leida khalai chi ka changkhat wa thing rong ba hi ana khamatek khamatha ji tha da athai lam thai khang yi ne chi da so Jishu Christani ka fu ka du che bogle lu ni mu jo kham tswe ji zo vu ni ni yi ge ni mu jo we za la cheri zo to ni pu tswe ni ma mi chewe da gen pu li lu msi ji be The fig tree seemed to be thriving kaduche bochi ji icheka kotim chela we ji khi kha ka chang khatai na khayanga tam tharan chiliwa ahi athaimam thai samne inne phenne lu phen zo shi ne kaduche bochi ji ichegle zom chemo kha khawra rong ji ka kapi ka khawra rong sa sa ye kaduche bochi ji imi we te chi te ku ji imi mi ku ji tsbo hi de chiwi wangai na Jishu Christana khawra rong jili ana kersai la khonchi ai la ga nghui la ga thiawe chi da so Jishu Christani inik ji je mo jong ka ni mu tsvu me ge ichegle be mo ji zo vu ni no we no hi kanama no hi kanamo ji da so chi de ge ni pun I shene ni tsbo ji chi da ache itum we thought hili ring the clever she now itum hi challenges wa ga chung ra ra sara
안고 그 자도 줄로 희니기 배 아미 니 쓰고 그 지고 저니 이즈미고 그 거기가 꼬티메게 높ел로 앞에로도 challenges ka sak ka pai ka chung khara tam tharan jili itum jishu christ hi ki pakla ka ji hi thai shin khui la ka nganing sing ha ya khawa itum hi athai kham thai mi rin sam phangra 희게지 그 거기가 리슬리제 그 쓰이 술로루 지슈 크리스타이 투디 봉아베도 소투레 아베 디비카소 콘스지메레 안고니 리솜 그 띠글로 소띠글로 베데자 안고니 스보글레니 인dim죠 그님쓰니 체괴가 꾸티 미체니 이미셈 돔소예지 박레토지 치키지비 스보 노네진스데 Rivrana shmikumo shinaula mayernaula itumli Rivrana kasem hiva we are made to thrive 가즈기 힐루 푸츠미사 니츠미사 노웨 아웨 하미히지히 안고서 까푸에 가두체 보글레 bag레토니 님죠 그메게 체글렘 체모데지 지지모니 키리고 콜루 부웨크마스 그츠티 이그브니 님죠 그니 히야지 츠보글렘 츠보키지비 이미글렛 슴즈니 노웨 아웨니 가즈기 하미히지야 Atang ina hogo pokli na tumli hangji thai ka haye rumai naw ka thumwi kharjanji nen 까푸테 기베바 다멘비 뭐가 츠웨 제푸니지지 athumi kharjanji li conclusion li va khirakla jakava ka sa ka pai aji iwi nawngra ka hangma khangana or inawnga vu ka khanang khagaza I ka harma lai manai ji salala rivra le ye ka ji hi athumna phongshoke 봉고니 다멘비 뭐가 쓰지니 가디가 훌루 기미미 후대지다서 기미미 동즈 섬즈지다서 어즈는고니 이즈지다서 아웨 아부 네미 아웨 코모데지다서 그 거기에 리슬리제가 호티 그 츠메기리 마푸지 슈크리스타이 아웨다서 마푸지 슈크리스타이 아웨다서 바기지 봉고에 일리루 밀리 그 츠글로 니메기리 베지 안원첼로 ka chot kya khara salala jishu christana iwi shim kurli in sai ha ka sa tam tharanjali rivrali khangakaw atam tharanjali rivrana nga hanka mi chinge ge ji hi athum na hange 다멘 비고 주고지니 안 해부지 내니 아웨기 힐루 까꾸티 림제지 그츠니 메게리 지슈 크리스타이 아웨다서 분이 아웨다서 처분이 봐봉 아웨 무슨 처대 아웨 ዝ괴 버츠데 기지 낸 책디로다 기지 이제 메게리 안 해부 aje itum wi very shinaw ne ji salala jishu aming liver christian ne ji salala jishu christ hi itum wi uklongli mazanga khawa kachot ka chang khara tam tharan jili itum rivrali complain sangai hawe rivrali leika malaika ga ji hi phap ma ga ta wi wang aina rivrawi aina ta thui ga haila leipa pame kasadot lobahi 안고에 일리소 마부이 투라지 체크 즈고 뭐 베모 체크 즈글로니 베모 데지다서 안고해 위 리소다 두니 지슈 크리스타 웨즈 넴노 모데지 웨즈 다샤츠 모데지 지히지 비 이미미가 꾸티 베자도히 ka rivrali jishu christali sangai khava ali khui sangai khava ka chot ka changkya kharala aji in ring da khle mi rin hi na matang hai mane ka iwi morai phyaw mi hau ki da iwi mi rin wi atazan va ring ka pha ka tang ma khawaya mi rin ne ki hi shan khui da positive mindset hi leila ka ring shape 안고 때나 소메게 안칸웨 일리루소 내니 히게니 그 거기게 리슬리제 그 쓰지 쳔스지 베메게리 마푸니 아웨다소 마푸 베지다소 마푸 에밀리 그 띠자 내니 일리 덴데니 힐로데 엑지웨 아우 논해 안해 체글로 베자 itumli le shiye gaji hi itumatam gajida bible palaga itum khalata ningli uklungli remind ka sahi darkar saye 안고 칸고 일리소 마푸니 그 소레 시케버츠기 메니메게 푸니 마푸 이거 수업사 웨레 시와 아웨 가베니 츠시마 아웨 가베니 가지기 하미 힌자지 첼로고에 안고니 바이블 그 소레 시고 푸존 레리 첼로고에 가가코티 메게리 베 rivrali atam gachida ali hamsang laga ali ngasun laga ali ngavapta kharing atam tharanjili itum hi khipakla iwa is there connect dolamo rivrana ilihya ka man sakta semlomo ihi leadera khlamo thakawa I leadera khangsa 진노 내진 첼로고에 가가코티 메게리 베 마푸니 노에 메츠데 비모니 츠시 마지 논노 리소 소글로 체글로 지지 베자 mipingna kala rivrana yangta laga athai mathai mrao na laga vareshi we tag phungau ki da I vareshi ne jao ki da vareshi sam rao laga uklung liva jishu christ hi mazang khawa itumi ka changkhat vareshi maning mane 지슈 크리스티아니 가프 가두책레 가두초 보글레 님 쯤좀 거분니 무니
이체미 체외 요다기니 무스니 하조시루 이체미 체 구모박레토니 노 네기니 안고에 일리로서 지수 크리스타 펠루 그마프 그츠디 마자 마푸 지수 크리스타 위쿠웨 이체미 체지 노 페아페조 물로 허디데 Rivrawi pangshap wi lungli ali confidence leilaga ina kya khangazan lala rivra hi leilamo kala rivra na ili hya ka man sakta sem lamo ga che hi itum wi ata va challenge akha khara la pai itum wi ngasung shapra no khe ne khe no we awe litsigi cheloni neni ka khagre ga khoti ga tsmegiri mapuni awe daso sovuni mapuni awe mutslo de gi we lido ji beza ga khagre lisli je dije hi ga tsmege no chugo medu megiri gulo de tsugo medu patu me no allah lo de achukum itumwi March 8 2023 hili International Women's Day hi ogathui apam hovali mayone March 8 2023 ka zibu me do bezu sondu ini tsmye tsu choza ge ni minya laga hili theme hi vakhigla jakava digital DIGITALL innovative and technology and innovation for gender equality gachine chigeji ha Women's Day ini tsme tsu choza ini March 8 tsu cholu minye ji hi cholu team jini de khilekza digital hangda khlei tui pa hin wa khigla jakava achi itum wi thought hili leida khlei shinau ping itum ngala naw la zang laga mayang shop ta klei hi athuma them hau ki da achi wi thought hili ringi gi hi shinau ping itum la leida khlei technology kale innovation digital wi leida khlei innovations ka tong hili shinau ping itum la chiwi opportunity chi khui laga tam khui laga itum ka zigi hi mi minwe ka tsga fu mi minwe hemsi ji mayara la pa ye technology we development hizne me gi de khodi de hi gi ji khiji gi de khodi ji ka zigi hi ka zubulu nwe nu futsmi awe nu ini tsmi ji so pe ni zo ji pe hi ni we so me ri tsumzi tsu futsmi ini tsmi gle slow da so no ne jin no we nu awe nu ji khoma za sha technology we lungli rada khlete khamate hili ithumi naungra hili matam akhawa itum hi ogathui hili ringi ga hi sak to so khoma za ulani geri mapu we ko khole gi shiji angoni chema za no we no pelu apelu no tsu no nungo pelu ki heji ki hilu ki heji ni angong chijeje mu hodi de mapu we ko khoni chema za Jaina aje itumi thought hili reg sang hi la shurukhui phulungra hena ngso de itumi manglarin hi ogathwili la reg sang la lei phulungra manglarin lila reg sang hi khira laka khanini mangla in the phasawi development hi ngsun khwi laka ring khawa itum rivra we mingtek matei khawai itum hi ring shapra gaji hangai imimi nugle tsu da so ka zigi hi ni de hi le bez ka de bani mimi nugon de hi we pungo we mecheli tili do phoni di bim he thot so we chini ji bagle to ni ango tsu nungo me ri ka pu ni le shi punzi ni pungo so me im level me ri pe hin zma za sha ke me ri chi chu go me do patulu me ri noni neni no at no nungon he an nungon he mapu we ku we chi me ge pushi ni mo fo chere mi chi ba me ge azula apuni ni higeni an he pu male ku humi gile tsni gen tsma za shile gen pu me ji minimo ni mapu he pu we ka mas ka tsi ni hi ji nu tsigle le homa za sha atam wa zang naira thalala la sa la ga i ta da hangai sloka ku ti lida ge me ge ne thoke le tsni gen pushi ni aje itum jubilee hi ungshung khawai de itum hi avangara kala churches ka tong hi zang laga ila zang laga sai ha sara laga preparation sa laga ngarai katingwe jubilee hi ango me do utuni ni mapu e kholi legshi ni musu ku zong le mingi ne vida so utuni ni mingi ri ge ni no ri ne ri ili so ka khatsi ni khang ka de ha yu li we ji bin kho program hi ungshung khawai da akhai na ka tom ngorok laka kho khasa laka program hi ungshungai re program ni wuzolo gwe da so zo to ni slo gwe da so ni kilele we chi khu ni din don ta ji to zu zo wu ni ka ting ku so so wuzo da ningli magacha
or idea hi ngatai ngro ke jisala la phiau mi ngro laka program hi ungshung khawai itum khok ka sa laka othi sang rum da ungshungai re imi minu ji da so imi minu kin him bagle moi da so emi khok ni we ms ji lido ka de ji da so tenna lu me thot sgwe zlo lu megeri kubzu ji tenna lu ka chegle ho ka kuti megeri bede ke me chu ko me de me ke me ni atu ni khang ka de ni ago usolo da Jubilee hi itum na arriva muchuki ge ji pava post Jubilee ne katsahi angoni dehi ni ms ma za shile za Jubilee mi nge keme ni ulani gibe zabat soba dehi ni himaza shile ji ango ms bu so ma za shi Jubilee hi ajuwini tre hi program hi kup sanghai salala Jubilee wi lungli itumna vivali sai ha kasa fasting khui laga vivali ham kasang Bible kapa kala vivrawi tui hi pa laga akhena ka shepa sami khong ro wi spirit hi wi mangla hi Jubilee kup ka hai wi thilila we must carry on Jubilee minge de ji da so angoni din to ni so ka kha tsu ge he mi chi ni ge kha tsu ango ki le lewe me khu hi ni ma to ka ku ti me ge tsu ki le te na lu te ji ka ku ti me chu go me du me ge zo ku shu ne ni ki we ki be chu go me du me po tsu ni angoni ka ti a khang ye u minge lo bag le to ni Jubilee ka tin tsu so so le so da ge me ge re u la ni ge be tsu tsu ba ni angoni minge ge mo mu zi li he ti le tsu ni li do ke le so me to tsu ji bag le to ni u la ni ge be tsu tsu ba me ge ji yen tsu ma za sha Jubilee hi kuphai laga itumna Bible mapala say hamsala iji chawi ot manga vivrali malai hai laga zat hausi ja Jubilee wi khamayon mi ka changkhat ka khalathiwa shimanaura Jubilee hi minge le soni yichi edin do ga khatsu me ji goji ma puni mi she khozi ne ni ango tu ni minge da minge ne ji chi ma pu e ga soli shi phuji me geri musmo de ma pune ga khatsu ji da me geri chemo de za ango we Jubilee khange minge ji mutumu gutsu de Rivrana aje itum Jubilee khamayon hi aina Rivrawi Bible tui aina lasak se hasa khangurumaina lasa khangurumaina itum da Rivrali se hasa ka highway se ha ka sa kala Rivrali khokharung wi spirit hi itum na ringwa se ke hi khanaw sa da natum ko tong li hangaye Jubilee mingelo we da so ango ili ango mili go med me kheshini ma pune ka khatsim le ge ni tu ni wu ka khni minge glo bak le to ni ulani ge bet chot zba me ge ango hi ni te ha do khule ge asha thokhe u ni me du ne kulushia Rivrana itum li so mi runo ako me du patu phelu ma pu eti khek we le ji bezoglo tslo seyasa se khatsidi Karinga Gatarak Sa Kava Rivrana Lining Shie Hitada Va Rivrana na Atam Hilina na Ning Uklungli Kasat Sang Mida Malung Ring La Kaina Rivrana we Karinga Tui Hitada Pong Shok Atam Kami Wivang Ning Shie No we Tui Hi Kasa Kava Rivra translate Sa Kava da Miss Jenny Lila Inili Tadanga Ning Kangasak Wivang Ning Shie Jubilee Hi Wilung Hili Se Hasang Rum Laga Machuk ngarum ka hai hi arema masang sak mi alo khavira no wi pangshap itumli ngarum sang mida mirin hi ka sa ka wa vira o ko thwi ka sakya kharai je salala itum hiwa aman saklak ka haya rivra no wi sakrin khui laga ka sema izer connect dog ho ga ji hi itumli mamalai ng saklak la itumli khamang vu akasada shimkhurwi Society we rum we responsibilities ngata singa ka tam tharanjali rivran nali confidence leida nali pangshap yangka laga ring shap khawai atam kachida itumli phaning ungsak milo nawi so khami pangshap itumli khira khami wiwang ningshiye hui khami approach Jesu Christ we ming singda amen Zuejugo tsode hune ba khonton ne ning shla khaire mamli avwa khlang saida kala ministry wi ot ngarut ngalang gazar ka chung khalai salala aman kasak madam wi atam yang chi shot wi iramui nitre hili ya kanyang ko unga message rakhamui wang mamli ning ka shik chung ko phongshok tale zedwagi da khlai
Shongza hilila verena ka sok mi ji ta shung mi da manga khawang sarno ka chi hi hangsangai lang mai da translate chami khai sister Jenny ning shinaye iram hi tangku we association li chang salala khamutui hit phat thada matui thei salala kathu ka tui khur kathu ka we message hi phap mata kharna chungmai hau ki da ka tong li phat ta khui da so khami sampang sangai hau ki da translate chami lo ka chili makhalan lak la Jenina awi best chi kushok laga itumui wang khalat khami chi wang la ning shik jong ko phong shok ta le makhwat ta ka so khami chi noi tungli la ta shing mi rno kala mem na niwi ministry li jat waki da khlai o cha waki da khlai psycho rali manga khwang sa ching rno Katsani ango tedzini words of thanks kalashe puji sa de kalashe pulo with the so Mrs. Nikadulu Mikris convener Jubilee Planning Committee anishe lo ke watsia Kiriletsni agomedu kalashe ni pomolo agomedu ketsoni lule dikhin benila so akshin nganinka seitu nganinka laga nicht nein Ari hili words of thanks da hanghai atam hitran in the paning khwa atam chitharang khamuchut atam chitharang kichiwe na hopogre kala kichiwe na atangre da I paning laga machugla lamu khithuwe ihi kasang kha atam khuya lapai kha khpheu miro khang milo da mathum to ngali pona kalashe halu blogwe zloke bagz masahaji tana phelo dogle hiso kalashe tebidi dogle hiso thondi geni masmege maspe wasvani ali so sovani be kala kirletsni kalashe blogwe khabati zoga tiwe katsawe moderate kirletsni kala ji khabatia Iram tu lam tuire, tangku tu lam maramaragli mature, nagamis lam maramaragli mature, manap laga imature ko mam tu the salala. Hashini ponge, Women's Society Jessamine Baptist Church ni. Tibe logo ya daso, awani Message tana phelo Kiriletsni amigoni hini weda so geni 2010 bahiso hashini pongo hini minelo weda so eke chine we megeri seshede bedigji tete hani katim for 2023 Tarzam chipe dilu ame wa hatsologi hawe me de semegri mapu jehova we elegishis so mapu we kokogi his so ame wa me de lesoglo Platinum Jubilee mayundra da singkum ksank ngarandra laga ach itumui Jubilee hirim palak ina mayon khui haira sai gorahi natumui siha sa khami kala apong khang tete aina nga chon khami manga aina ungshunga natum sai gorali ning shiya kala itumui kasa akhawa varali ning shiya kiriletsni ami gotek be hini Hashini pongo hini minyalogo da so minde chiri kya batzlog z
amigo local pastor mi pe lo he si shin kurlo assistant pastor o mugzale amigo we powe batsa bakhani me thotsani ki be diken botro kalakji khijiwe program po belo we de so sikera me de so mege ka khalal luwa tsizini akhane we me de so mege sala hello powe kala po hadouza be hadouza le po pe lo bi mo o gzigi da so ekichine sori Petog Fusori, a bezome, de mega soshi, sorry. Boy, hits the pero, boy, cuckoo pero. Continue, Dickon Bortro. Pastor Satebeni, Pastanets loss of hello. Cuckoo Shuchamoni, the Pigza Chamoni, Gibetana Pelumegri. Nuroni, Zola Malag, Jacini, Tequila, Zini, Ozo, Toso. Samaza she, a high zola malagin. Puni, the book is peso. Kalayo, woman's a dicken borrow, made to some again. Kalayo, Jackie lets in Pushia. That's the command. Chigemeni, Ginyuni, church were founders, Mazapas leaders of the church. Ugde election ragas siegji azmiro batsa bakhzni ki minolini ka khagira ka tipuni ko tijeje ku peshimeni o kilu zvuni ki bero chivuni ki bero me de mere mutso peshizini katini emi hijeje himulogji kalak zio pogome dushe ma posati ke kavatsjidi halu be modi megeri ichinumi itsmiro kadika ho me dushe tike kavatsdi katini amiro present chairperson kalak z po arags po leadership sjidanda pelo katini po arags sji mpomchi pong kati tsodedo mpomchi pomuteveda Masaja the Napelo. I have a sixty, Mpomchi Pomutsaji. We are quality Bemagzale, Tatabiteo. Chigemeni Catini, Hashini Pongue, speakers. Giver with a former pastor. A biz who have been Momeripoe. Katini Mapoe Leni, Hashini Pongini would sishi Mazashida, Leni would sishizle, Geni, Bujita Napelo. Elikin Nitsani, Amiwe share Loshizani. Pomegel Leni wins on its the saw. Get timid to Pelui, we ministry. Pelui, his megets some tam deni. Lenitsumi yum load so. Katika Humero Miduki load so, Jimegeri Pushia. Shichi. Mrs. Madam Kiyashi Kangaya, Madam Termijon, Andrew Shung, Secretary, Women Union Tangku Baptist Churches Association. Kiyashi Kangaya, Madam na Association Akui, Akui Akasada. Nebu Shapuji Tanapelo, Message Tanapelo. A check is the penny, first year person, sir, at the hip chair. Iche way bada. Geni, away Musavani. Le shigji, Wamza Kalagji Megeka Hutibado, Kalado. Shiche, greetings, Mrs. Ningtila, Madam Ningtila, Rivanao, President Women Union, Tangku Baptist Churches Association. Kiyashi Kangaya, Madam Lee, Ningshil Laka, Ot Ngalangzer, Kayakule Salala. Awi atam kai shok laka itu minitre platinum jubilee hili greetings kami wivang ningshi laka varena somireno chichi Mrs. Peteo Miss Peteo sorry Miss Peteo
Mero Director, Women Union, Kujami Baptist Church Association. Miss Pete Omegeri, greetings for Tsugji. Soluso, Kutsugishikako, Titsuni, Pogichome, the Somege, Miss Iyimiglet Sijda Sonomegeri, no ministry. Wem tam de loslo, Mapuleni some tam de loslo, Hubabate Megeri, Baglet Togji, Yimiglet Suni, no Masji, Lenisra Megeri. Qui hisra megeri, Messgiro, Pouya Messveniki Berogi, Mapuja Soutso, Lotso, Jimeri, Pushia. Chichi, all the pastors, chairpersons, Women's Society, associate pastors from Manipur and Nagaland. Ulini Kibe, Manipur so megeri, Nagaland so megeri, Uligs. Massahajita Napilo. Kong hi shongai na longta laga akhli ungta ye chitak maina nagale shongai na hi shong Manipur tang khu shongai na ta laga akh hili gzeng hi kong tang ka manya rasam kapang takam neta ina thada apam lipam laga muchuk laga kirat zai deji bagle togji ha so kirat zai deha ha so kirat zai dehani Hoo, kirit zgile so hagitiwa. Geni kitihani, so jigzokin hihani, kilem weda. Chichi bagle toni, katini. Nagale so wugjiro, tankuso haji, wamazale. Ichigan hani, Jesami we, Baptist Church, Lusaha, Queenie, Kahani behinihi. Mapuye kohi deja be degzilla, geni, Nihams Pevos abeso. Ayo so di kalazo geni mapuhi di jeje kalala geni pushe no me du pasteur gletsani no we mire ngalang kze kam be shit taking takiboni zor laga nizo association alak hoy parana be shikam takibo holibi katini aji katini awo so sheshi meni kibe monoliston hinihi Present chairperson family Pogoni Donetsk Zgji. Di jibi kala illa. Kereletsani awang katabe moso. Ami itso Donetsk dido geni. Poni kimini wamza nu wami duso megri bad dushizani. Sgtz kala gziyo kiti so pupe hoyo kala gji. Chinete degji me duso mege chinekiwe ka deglewu. Kevatsi ide, mapusa kevatsi jidi. Comment to khogji ki khokata, atnu service megri, le chipu megri. Ke pour les lef megri, me duche. Woge kiweti ke. Matsaso muya kumo, jiji kadika hupelo. Bezoglo tsidi gji megri, no kadika ho nya pushia do. Khalagz. Shiche. Agoni Lekishi wamzam nichi tirukava tzlogz Mrs. Omaza Madame Pamela Weza first convener Sony Leshigz Awo hinhi Emhet sishedi beda gitana per awo kechine roji soshi gitana pelo Kechine roji kichamala awo soshi gitana pelo Chidasa awatsa divitsidi geni sa arom sa laga sa kharingaina tada sa ga piping li tada itumna shimkur li kijeshiz yaumi moza etsu jeso for hani amigoni etsu gejita na pelo Chino to solo tsjete la jiji kaza docteur saramza department ka deji beji amza jinville so zigji amza tevuna ka contract bejo amza nyatolo ekechine kibe ka dika humulo mogshiro tede gijitanda pelo adi akape angts teni unsa hasoni megeri zaha soma awam hetoji tsumtu de zoni le pobe, le poro, le podzeni, et ça me gare ti mulo. Et mine chiji patsi chegji.
이미 셔티로 버츠 책지 내서서 왜 다고지 몰라 한번 쓰기 책지 왜 기히지 내 뺏어 또 그전 알아거지 인니즈레 저렇게 버츠이다서 갈라서도 지메게 부시야 마포소 디케케 버츠지디 서비스 메게리 가디가 호글레레프 메게리 이미글레레스 메게리 오케키 위에 디케 마포에 오케키 위에 디케지 노에 치푼테 아즈가 이리 지가 zon지디 기지메리 부시야도 소소 queni Dr. Reverend Kiwerlo allo mege qalagji ememoshi dijeta na pelu slo sapelo ap bagleni font siglegji slo sapenini font sigji moshi de jomi de somegere advice for ji Dr. Reverend Kiwerlo mzapuye kadika ho qallayo gijimegere bushiyado 미래식이냐 쓰즈기냐 메도 마푸소 디케베글로 슬로 미니스트리 루테메게 마푸소 퀴즈니 미니스트리 그 스메드 메게 부시야 Attending Jasami Women's Society has any pezzo che deve rupiamo ho mi te ukutse kumovete kemichi rukete kemichi rupiamo ho hipehi ami yasarinya thon khani te keshni poni mose surami phebigbe aga gasmi meke sozun phegbe aga gasmi meke
보저리 패기 베라 그 스미메게 아테니 쿠모헤라 루페하가 루페베 모호히다 히테우세 인테켜포 오포니세 아가 소페 하세니 뺑을 뺏어 그때베 일리치시니 후보길레히즈니 마부 저하바 카티니 미밀리미 히제테 쿠쿠쿠무세 아미 예사미 우멘 소사이티 하세니 뺏어 그때베 루페 모호히다 히우쿠 쿠쿠무보세 일레니신 슬로다 마르츠우데기 슈호메두시 노베케 코시니 진텔리가 허버케이즈세 미쇼 투울레 속지시 미츠로다 마부저하바 노베체 노베칼라요 노코코노베 디자타두이야 아테니 아미야사미 우멘 소사이티 하세니 뺑우베서 그때베 루페모호 히다 히테우세 쿠자메지시 마부 루페베고 또고 소모호게 꾸시니시 아코미츠 델레로 아초메지 자하바지소 에니 츠밀로 벨로기베 니 츠밀로 밀리프츠로기베 루페모호게 꾸시니시 아코츠라 마부 저하바 같으니 베즈 히달로테 우세 루페모호츠 기테 저하바 노테 케케오세 미길레레 페케이즈 이때 Women society just sami pukho be hasin petso kitebe akhni no himine klolo yes sami ne thope me ke shi jahva ne thope kuhupe society pe echi zakivete ke shini shikwas ide jahva jususa atene te usaro ke me hopeteli kiteme dupe me jishi ebez kadde te udemechi ebe hidalo te urukwe mohotsu kitezuni humo hera pumechi rukwe ha pumechi shi ete kekewase no migilele pekeizu ide mabu jahva juso mumuhiko medu no kuyubo keizuse ami musho lesso ude gijidolo atatsulonya akumini Ikimitse hinu ikeise Jehovah Jesu kabate bebe ene shigemeji Jehovah no ako kegazanya sase aga sote de meji ite keshini shlo no muzomuzo kuhi aga sele sawa keise o mapu Jehovah masahini gibego medu pemeji asaza tsudi giji hetomu mushoko pemeji no kuhi dele wo keise ni mapu agolon te kekhoda lo himulo idegeni anunu leji suti Save Zomijeki, Afu Jehovah Beletus, Rukwimits, a Quakut law, and Mikiles of Fuzo his ide. Amen.
love